يكون السفواري زواج تيداوين ولاش. سي بيان مي تلقى تصنار تاع كاعس كاين اللي تصنار تيوا ثروي. يجاوب مين دي بدل مشتوبيش شي تشكي مرحبا ساقي زكا سكو سيدي تدون قابل هكا 3 سنين 4 سنين. أماني مصطفى. يعني أسونا نزكا فوتنا نسمع قلنا ايوا ميتسواسي سكوكالنا حرم ما تجمع الجزائر هاد نجمع اش عدنيني فاراني ها صورة. ما يبغى هي الدنيا شو سيدنا هذاك وكيا مين ولا يتكلم شي تاكل ذاك هضرت في اللي مدنا في الجزائر. اه والله راس الجمال ظفر ناخذ ربي لي سويسا كاسين ان شاء الله. خاصو تشوف منسن هاد من تشكل لي سويسات هاي مصطفى، لي سويسات. والله هذا لا المال هذا هذا خداو الفون كتير شي طاح الحامو او نخدمو هذا غنشوف كتير اللي كيدينا ايوا غالا معاك شخصيا مصطفى تنزيد اللي ماتش تنزيدها. كنت ولا لي ماتش. الشهر كل ماتش كنت تولي غاكل فوتو كشهر مي الجزائر جاسكا واحد الجزائر زوج تنزيد تنزيد كذا الله محمد تلقى رسول صح الله تنزيد. كاين لي دو ماتش الجيري كي لا تفرجت انا الكاميرا كي هضر كي تسمع سهرة باش تنزها بعد بحال الخدمة.
تسكعز تسرعوت. الله عارف لك دينا ما تكاعي مقلوب انت. تما يقول هضر بالبلي هضر تشوف هذا فاش نهضر. يعني الهضره هذا هو بزاف زمان. كحلمتها في من كنت. صارت الضربه تشوازيم. اي والله مادام مزيمت طرفو تيمت. يا بسوق ولا كون خسرت ولا كون خسرت. إيه بغينا تروح تولي تيني مو يعجب هاد تشكي على فوطو قدام ميساج. ديريكت. مصطفى كتشرطها من ولا شي كراجعوك. مثلا كاين il faut jamais téléphoner ici. ماشي فوالا. Il est déjà parti, il est déjà marié. مصطفى ملي كتسوالي الجيري في لا سويس. في الجزائر تخما بين سبورة تخما كانال بلوس تخما كلش. نو ملي كتسوالي هذا الماتش. الماتش كاع انا ربح ان شاء الله. كيف يدور؟ تخسر واحد ثلاثة. تنو الطروحة. ايوا ما تخسر الجزائر مصطفى واحد ثلاثة. رضيت يا شو؟ والديك. قرار. وي دايرين طاحن. لا كتقرب تولي كي ما تربحها غير فاسيلمون. راح تزر الجيران وديك الساعة الصغانة اللي ربحنا الجيران. انا يرى الجيران زوالقات مخيمة. زكرا قد وخام قرايد الحرارة ما في كاش من الجيران ما كاينش كاف. الحرارة قراك بالخ قرايك الصهم ضراك. أطفي تشرب الحرارة ديوار غادي نجمع سخة ما تفضي. تنوزو مظلمة تنوزو لي ماتش هيا لا فرنسيس ديجا نتساع. اما تشي لي زالمون قد روح انت تزرب لي شونجي البالون يشونجي سبور يشونجي الدوينه اللي كيعجبناك. اما تشي الباليك شونجي هذا اللي صور ديالك شونجي كلش. نادي لهنا يا ربي اس ام اس نكين 30000 يورو شقاد اس ام اس نتاعي ربحن دور 4 مليون دو فرونسي شقعناك دورو سيريا بورتو سيريا بورتو هنا ديال لاطاس ما شحال هي وني هني 160 مليون. ما قلت ما تشي كثر بلوس. هو تيدنا ان شاء الله فيك التاقنا. المهم انا عندي لا سويسرا بزاف بارنزام. لا نرولف في سلاف نصبح نرولف في ولا نصبح في سلاف كم كان والله نصبح تقلا سويس الله راك درك في ولا نصبح في سلاف واه شكرا والله راح تزر الباركور لا سويس دير لي ماتش فاطمه انا قد تزر لا سويس الشيخ ما كنت تزر تستلف شحال اللي تروح تزر خملين نيول سالف حيث انك تتفاصل واقيلا. الكوب دي موند الدنيا الكوب دي موند وقيلا يو كامل يكون خسر يون 8 يون تربح المغلطه. هو سالف حيث انك تخسر. ايوا شوف انا مليح خاطر هضره كتلت ولا الماتش قاعد انا كويس الماتش مي كويس خدمه كويس تزرب. هاي دفاك كوب دي موند. ربي مش فاهم مثلا بحنا كويس ناخذ والله مش فاهم. سالف حيث انك تتفاصل لا سكول عادي. نوطرينو الجيريان لا سويس دونك يفو سميفيوس. بلاتي مسويسي نيسوينا نيسيت يكسروا بيك. وانا عندي ان شاء الله عندي في كل تاقه طري ما نبغى نخمش فيها دارين وما نخدم دارين. ليش ناس 5 سنين بربي ان شاء الله. بربي ان شاء الله ان شاء الله إن اسم زار نربحوا ميسي ان شاء الله. اسمها ستيلو شيرينا يعني واش كسن ستيلو شيرينا. اي فوق خاطر شوف كاين فوق كاع فيتر. طب شارك فوق ساعه ستيلو ستيلو وانت قالك سميه ستيلو. عايش سقاله من الرصاص غير ستيلو. اثنتو السينغال اثنتربح نزر واحد لا بلجيك الماتش تاعي. تزر لي ماتش هاكي قاعد انا رحت ورا توالف ثلاث دانس قلينا كونتر لونجلتير كيف 0 رجع كوت ديفوار واقيلا انت ساكن هذا مش فيها اكزاكت انت ساكن كونغو كونغو عطيك صح كونغو 0 مينوت ماركين سي الالمان لونجلتير بليتو تفسير ميم لونجلتير انا تصير طس ما كدير سول كوس غادي تفلس
راه كاين يسخفوا في السي شادو سبور اثر القناه في كلشي يعني الزواج كاين قدوني ثاني الى السبور لا الصايد انا قاعد انا في الزواج شنو بيان سبور بيان سبور نوال بن سبور نوال بيان سبور نورمال. ولا شتي جوجنا وليدي ركزنا هنا الدورة اكيد يا سميه عالميه اساسيه عالميه ليش انا كنت ماركيت ولا لي باج كل سبور ساعات لي زابوني تي تويت ديال ولا لم يدي ماتش المارياج فيه ولا لي ماتش المارياج غير ماتش بورطون تخدم بينات لا بورطون لي ماتش نخدم تحدي لا دوالا في الماتش نكون نخدم ولا ملي كذا شريك ماتش ديفينيتيف دي ماتش يدعس غريك ماركي وين ولا البورسونتاج شحال ديال الحق تسولا كو كيك ماتش ناس مازال سنو ماتش غالا اسكو في شحال ساعه توريك توجور ضعف 4 الصباح في الصون صباح يا حليل ربي توجور في الصباح 4 الصباح نورمال تسينوض المطر ولا تكاو في الصون تفرج الماتش واش ساعتين دوك ساعتين دوك اللي ماتش كلاسيس حشر الجيري يعني ندير لعبنا كندا سميتهم كاني سميت لافيلني نعم مزرعه في لافيل كندا لوبلي هنا تنتهي الحياه ميم لا كوميونيتي الجيرياني كندا وزمرنا نروح هناك بعد 3 جور دو روت واقيلا انا شحال امام لا سيكوريتي ديالنا لي بوليسيا امريكان تسيبورتينا الجيريا مخلينا قلت لي الجيريا هذا الشعب كما سان شعب العالي ما اللي كيف حق ربي الله ينور شعب العالي هو اللي كيف ساعه انسان شعب العالي الببليك لا حمل حماس مي ليكيب لا منسا فاجي يجيك دار تما خليه لك وخدمه الهولو زبريول بوي من الشعب العالي سوا شعب العالي لا تما عليك دير خدم من الهول لا انا اول حاجه الهول الموند اونتي غالبي الموند اونتي تشكو ذا ولي لي ميور اسكا توفيق ما كاليفين لا روت باريس تعلق لي بورت مونتري ما لا ميري كاين تفاوتنا غني سما قلنا ماشي دقيق باري تربح الجزائر هاد فيتيني كاين يبغاني ونوز ندير هاد فيتيني لي فواز ستيلو ثروه سيلينا تما تفهم توصل ستيلو لا خمي اسين راه ستيلو ها الدرا مش كذا ستيلو الدرا ولا ثورة نهضر ماشي دابا نبغى تربح الجزائر مي دابا كيشطرا كذا تطفى بوضي لكن على الريميكس ما نحمل عنها في وشن لا سي با فاسيل لا عرفت تفضح قلبه ما ثرقاق بريك تفرج لي بون جوور بغيت من فرنسا فوالا اسمع لفظ شي يقدر انا مصطفى ما نزل راه يرد دي شوط بيناتنا شركي شركة هذا ينقل فوق الفيلميس يخمد وين في لا كونفيرونس البريس يا اخي غادي يشوف الناس يا غلط انا ما داير في التبه اللي استيصال روح عندنا روحنا لالجيريا ناس نسيت ما قدرت اصلا كيزقني كنت تبغى وهيك مليد وكيلان شافوا بيك بوت يفو ديك الفشرايه ما عارف مازالك هكا كلشي غير ندير شغل هكا كلشي خدام ماشي اللي كيخدم ناصر كيخدم بنزيما بنزيما ليبوك بنزيما لو كان يبغى انا ذاوي لا كوبني قلنا 2018 كاع يقول لك كيسقاري قطر لو كان يلعب بنزيما اوفيسيال وين سبو يضمن اختي كمال مريم مني على ليبوك المارسيين باش تكن من وقيلا ايوا توصل يجي ما يمشينا كاين ما كريم بنزيما يماري لا كيقول لا كوب دي موند هناك قطر زيدان الوقت لو كان الا راه تما شغل نسيت لا كولون فيرتيبرال ليكيب وسجلنا ديشون اللي راسيستيك راه لي زالجيريا بيان سور كارمتي وقبل ما يجي يا ولادنا الرواه مالا غير ولاد اسمس خالتي ماري ماري لوبان نكاز داكشي تنطيش فوالا صالح مصطفى نترجعوا ماري لوبان يا ماري فوق الفيلم بينا بين دي ماتياس لينا
واش نخدمو لانونس ديجا لانونس مي البروبليم سي كو ولا كي دا يتاجوتي راه يتكسر تخمم السيفي تكسر السيفي تخمم السيفي خمم بيان سكو تخمم السيفي نغالا ومع دوغال 6 مليار الى 100 صباح خميت السيفي تمدي ديك السيئة ايدي خمس صباح بلا تمسخيرا بلا بداكي فو شوي ومن بعد تمدي تيدي عاود بلا بد فو شوي ستادير اونتر طا السيفي عاود يري قيمة نروح نشوغل تينا نسلم انا تمطوس ديجا البروفيل ينو tu n'es pas sûr صافي دير تمطوس ترويغوك اسمع عقلكم يا سيدي عقلكم كسرايق الفوت سي با اوسي نول اسمع مسكين ولا كان بلا بداكي شنو ديوت 25 تخوي ما كانش شحال عمرك تشيني تشوق بلا ذاك هي عاوتاني دين كاين ناس ضمرا زوج دار نيت اي والله انا غنتبقى لي تدمى قبل تقرر ما جوج انا جوج غير ايهو ما تيرنو تيسجنات صار بقى علي دودوش وقت يبدا السرور نزوج السنبر وقت يبدا السرور نزوج نوصل سنترو تمثل على الجيريا مصطفى يصبح يزوج تمدي يدي زوج فهم بلا بداكي الزوج تمدي تايضني انا اللي زوج اما ابدا صباح الجميل ويدي على طلب كانت دابا انا وحدي انا غا الساعه انت الساعة زبا اللي زبا زبا تستقين الساعه نسيت الصلاه نسيت يا نورمال خصك شويه الحنانه بالك مصطفى خصك شويه بالك لا دوسور قربنا حنا زعما الصفرين قالنا الله كاين الصفرين قالنا لا ورا حاجه نتسال لما انا متجاوز ما باك الضفراوش راه كيتس ترى بعض الناس كيتس سنايا وي العالي تسك إلها سيدي نكون بقى الميكرو هذا صبو سالم الطرف ثاني جا خدام صافي بين لا شي دينا كنت ما تسمعت بديت انا صار عارف انا 45 انا صار باق وراويس ناس يسيس نقرا ولد ما راه واش نقرا ثروه هي تما ثروه بغات ديال الجوع يقول لك بزاف زول بلبل والله ما بغيتش ندواش يعني اللي كيروا هناك دابا سالي بلبل امي تشوع جو لي في ميغوار مصطفى قالت سدا اش قلنا قالت جو لي في ميغوار دابا الاخبار شو لي في ميغوار اكزاكتومون هذا هكا غير tu les fais miroir des choses والله ما نصدق شو اسمع في مروار دي شو مثل الصدمات وصادي مثل الصد يعد السرير امضى الصامد يقول انا وبقوا على خير ما كناش لا سي بيان دونك في ضمانك ياكل من الصح كلها موفعت ما تفهم تكونوش قاعدين ثلاثه اشو يمانيو صافا ما على باس نسنا بس البخير تنادي لك جايه الخير اسمه الحسين انا نعرف صراحتنا هذا تحديثها كيف انا كنت كاري وثاني سمحنا بك المهم زاد السفريضه راه هنا غوران شو كانت كاتيك يفقر يدي سولا راه كاين واسط اون ماتش انا دوبوي السوليت اللي كنا تزرموا الله رزاق قرم والله ما جاك ما تتصل بونسوار ثورة نيميرو 6 ما انا با شيرشي لا السولير الشيء ماهوش جاست تقريبا ماشي تعرف ميساج مصطفى يدير البروفيل انت فغير il faut jamais téléphoner jamais téléphoner comme ça il faut que ça soit d'accord jamais appeler comme ça oh la seule qui t'y suis-je c'est la leçon que t'y suis-je كيف ما عرفني شي هذاك اخي لا انا في شاكولا ذينا
لا شاكولا هذا مغربني. جو ريبيت سيرشي شيتي داك كيف بغانا خدمت لي زانونس هاد روح طون ميساج بريفي هاد روح طون ميساج بريفي افيك دي فوتو يلقى دالي مون جيست تير انا مليان خطوه غوري سكتر اول وتسوي لك دوايس ورا الاول يا واحد هي انت ما تشوف تزود ما تستويس عنوان كاين لا مو ولكن ترز الزفله ا 2 دو ماتين تشغدوا ويوا ايا دو ميو هاي شيخ مالانا قرب في السياره مالك ليسيا العناية تصبحك متصرف غادي سيام ادخل الله نو زيد خلاص كانني ليسيا وكوني نبوصة كوني كمية وي كاين نعم. زعما لا لا وقلك يشتهي وكيتبوص والله Adore Marlana, sinon en fait. ليسيا J'aime pas de privé. Oui. با بريفي روح عليك كيك يا كيك تصبحك متفرج جاك مستقر خمال نص راح لونسي لونسي السكه زنزان نص Je vais aller faire ma prière au ralort. انا غربي تصدق عزرايل Eh, تصرف في العسل نص يتسالف لك مصطفى بسلف لك الخير. إن شاء الله تحيكم. لا موتشي نصح لا موتشي اليسيا زاليت مثلا زال ذاك شويه عيسي لميا باش كتجمعنا هذوك ذاكي عميش Eh, mais إيش عاش هذا الخير. داير. تفك انت اش كصباح حنا قيام الليل تخدم راه قيام الليل خدمت لانونسي أنا خمر قيم العيش النهار. عاد لوثر سيبا. اش تدفع Arrête, الوثار Mustapha. خدمتي الدولات انا تي C'est pas البريفي rigolo, hein. ديري قول C'est pas rigolo. ليسيا والله ديري قول ديري بوليسي جا ليسيا بالك الظلم انا مالي حجابيست لطيف اي غلط تعالى ربي يا سيدي Ouais. تعالى ربي سيكمل ربي قد شواديس هذا ولي الصالحين هذا ولي Ça va, ça fait الصالحين mani. فرولا فرولا Mati. يا سيدي رانا Arrête d'un geek, Mati. اوه C'est qui, c'est moi? سي توا سي توا اي موا Non. Non, c'est pas moi. Malheureusement. نو ماشي يا ماليسيا ما والو قال مازال غون ماتش قال مازال غون ماتش Marie, tu vas le موالي Canada. نورمالمون on va se rencontrer cette semaine ils ont matché اخي كان اخوان صدية مالكش مغالي تبقى راجع. ils اليسيا ont matché السمانه اللي عدات انا زيرو مش تصيك Oui. ما كتنيض نعم هيا بنا السمانه اللي عدات يا ها الميتوري زري غنداي الحوم. هو والله تعلم طرامة هذول ثلاثين كلها فينا تليفوني هذا قيمة قلبو خيبر افي Ah justement, je te jure que les rats de l'ordre de vin avant-hier, parce qu'il ne faut jamais téléphoner ici. أحقر بنا راسي بابا والله. لا على قصر وكيش اسيني بالتاقل اسيني بالتاقل قريبه تاخذ ب 150 كا يعطيكم الصحه طفيت نشتي بابا أني راس. جامي تليفوني بعد شو بدينا خاطر يدير راس الدهني 150 برافو. برافو 150 جامي ربني ليسيا كيف سير هذا الواد مكران زعما تنديكي مكران. صدقي مكران أنا عم ماني؟
كي باغي تقصر هذه نوراني ونورمال شغل دي زامي ماشي زعما بيان سور هما الهم فيك ميوان اوني لا جو سوي لا مكران. لاشو مكران لاشو مكران. باقي فرنسا سوا الناس موك. دقيقة نعاود سيونس المكران. باقي فرنسا سوا الناس موك. واش موك؟ أم قران تخصيوث انت قلنا نسنا صبرينا انا كني ديال كيني يافي صبرينا كيني ليسا يافي صبرينا يافي صبرينا ابخي يافي صبرينا وساون ليسا وكسر ذكية اكو بالبال مكران سون كام يافي Alain non j'ai pas parlé كنت هرمت شطوح لقاه جمعين وكل شيء. هذيك نات شفت إيمي تصدق دقيقة ني سافا امي صدقوا ساعه هذيك 15 دقيقه دق عارف شنو كتسمع هادو غلا لا زعما تفرقي فيه مصطفى Ça n'a pas duré. Ça a duré شحال 10 minutes, un quart d'heure. مصطفى On a réalisé tes rêves. لا لا فيديو Tu avais un rêve. من عليك 40 مينيت Salut, invisible. لا لا فيديو اللي ثقشتني سيانا كني ماشي كشي حمله Si, t'es un invisible. إلا شاد Oh, نغايمة t'es toujours invisible. يعني انت رجل مكتوف. انت رجل invisible. إلا السؤال على غير حمله غير همبال غير ماني إلا شاد نغايمة طريقه ثيروا ليش مثيرين عمر ليون. طريقة حمله Non, match normalement. ناس Normalement, ils sont nuls. مع مليون ثانية. الزفلة سي بوغني. 20 couples, normalement, c'est un vrai couple. 20 vrai. كوني ماشي الليفري صافي كوني ماشي ماشي الليفري ذاك اللي نو ماشي ذاك اللي ماتشين السيمانه بريتسي وليدي لم يدي ماتش مصطفى كوني ماشي ديالك الليفري نورمالمون طفل يوفا ينامي اليوم. الزوف لك هذا انفيزي وي تا برانسيس يوفا انت ذيك سنت يفو بيان شيرشي طريقة حمله يوفا سير لافيشنا شكون هذا سير لافيشنا ماني انت رجل مكتوفه بارطاجي اللايف ديالي المكتوفه سيت دور كي انا حنا ذاكي بارطاجيت حنا والبراني سامحنا بارطاجيت ويك فادي زوج دي بارطاجي الحصول مصطفى ليش الزواري ليش تركبنا هذه زوار سيكزا. بارطاجيت اللايف ديالي المكتوف ناس كلمه كوا ساجو ماكو تيك توك وديو المكتوف توك توك نساجو وردية وردي. بعاود شويه بارطاجيت اللايف بارطاجيت دي ستوري بارطاجيت دي ستوري هذيك ساعه 10 1000 ريبوبليير. دي 5 كا بارطاجيت اللايف ديالي المكتوف ويكي كس على فيش غواردي لو كان مضحكو غواردي. اخ مثلا راه الله عمريو لين نقول زعفر مصطفى تما فيكتي 60. واشو برافو داين شو التوليرونس فينو يلحق اشت يا ربتي تكفوت بصحتك. يسمك جو مانج دي بيش بل داود لي فروي اخر الكاطو وي لعب اختي زعما بود لي فروي زعما واش نقرا زيك زعما تزرت انت فتاة راني توصل راني ثموتشي موتشي يماني بارطاج زماني سوبر صراحه حكيت موتشي كذا واقيلا هريسيا ودي لونا قدي السنة كي ثورك شي صح تصدق المكتوب من سيلي ونبغاني ودا لا طيب ما انا واش بديت نقترح غوري ايوه فاج
تبغى ما تموتشي بلا غلصة، تبغى ما تصم بلا موتشي. حلينا ربي مجرب. يزيد باه الحد عدا تروح. داك ويداك النيا ماما يديني يما. بون هدى من la fiche هدى nouveau profil ورحس ça m'étonnerait de matcher mais quand même ندخل la fiche est-ce que je gardais de la photo oui je gardais de la photo je gardais de كلش لا سقي قعد تسقي تقرا كيس ما تماشي وقعد تماشي احتاج ذاك. زمر ça m'étonne mais tout est possible هدى نور الهدى، نور الهدى. هو ذاك ماشي نور. 51 ياك تتزوجها لايف تنير دالاميا يا رجل تخشينا من ديالي تونغيست ابخي اتخمنت لانونس بريفي. كيف فغا بلبل مي تستخششني تستحي je peux pas accepter la condition يقولك تخششي راه دليل ذاكين كل شيء سي لا فوانسن. اي هو ماشي تيليك زعما دالي مي سي با اون اوبليغاسيون مي هضره بسيط كاين كيني سا سوفي. الهضره الى 100 دي فوتو تاع غور. سي كو لو بروبليم ماشي شغل كازا ندير على شويه. فينا ديالنا تخدم لانونسيس دا كاع على 100 سي كان بعد الغوتوا دي ميساج بريزي من بعد تبيرتوربي. ماشي دا نشتني ذا بروبليم باغ اكزومبل اليوم امريكي تورا لا كيرا كيني وخلاص. لا كيرا كيني تينا هذا وا تفات لي ورا قال لي اللايف تفات هكا كل en plus فهمي تجرت لا السبه الور ça dépend حسب الله يفيدون يلحق بزاف لا c'est sécurisé الله يبين من mais العالميه. mais si دير الكازنو حميناتي ذاك التالي ندير لايف جوستومون قالت كاين فغي غير كازاكا لا لا عيون الناس كان فغي غاكا داير كزني لان كنت بغي ما راه الدليل لانونس تيكش كاع بريفي با دير تقصافي ماني ساكي قبيل نهضر نورمال مي تاكي لا ريشيرش فو ميو ان بريفي كان يسر ربي وخلاص. اوكي ولا كي زايد انا بيرسونيلمون حمل غادا يتقشين جو مي سون مال اليز ما دالي تقشيش اي ديني فغي غير كازاكا راح يقلق ديالك يقلق ديالك جو بخفايت دينا بريفي انتر نو que d'aller parce que c'est pas quelque chose que je ferais moi-même. ماشي كنسقسي en fait ce que je voulais dire كينيا زعما جوست باش نزال لي بروفيل l'annonce pour le FBI les agents FBI voilà تدور ديال لي كومونتير قعدتي مثلا تسمنطار عندنا نخدم د لانونس قعدتي تينا ودينا مسعى لانونس نصعيه فوالا اي باسكو بليزيور جوست مسوله ذاك مسقسي الا قعدتي لي تخدم د لانونس او بيان باغ اكري او بيان توليد ouais مي ماشي تكشم الله يبغى زعما تسكرالي لا نشمي هذيك الشمال قال لي اللايف ما تخدم لانونس سكالي ستيك قعدتي تينا ودينا ما تخدم لانونس غير انا هذا اوكي امشي نزار ما خدم de l'annonce alors qu'elle t'envoie en privé. Je vais vous le dire. Mais non, mais aussi là les profils انسانت. دقيقة ما سوات تلقى تدور دي لي كومونتير. كيرا كان les habitudes là داكي les commentaires. Non, les habitués c'est rare عندك انت دافور. الكاميرا دانيير فوا نكولا يوث وتولات لي كومونتير داك غورا ولا ايور خماز كابتور صافي زريغه ما تيزيري تفيتوك واه مي سايا لانونس تيزيري وتقرا اش كيكون مي بزاف ترو سيريو بور مو ابارامون زريغه راه يغلط تخدم لانونس ابري ايور الى alors que ailleurs تخدم لي زانونس اي فوالا با لا بوزيسيون تيزيري فريمون راه يغلط تخدم لي زانونس ان بليس تخدمي دير لي كومونتير الكونسول فات كان سي بوس كافي ذينا ثاولي كل يوم تاع نعرف الشغليس مصطفى دورة ترطب بشير امش ناس مصطفى ثاني دورة ترطب بشير راني كتب سطب بشير لكن مسقسي عليا باغ اكزومبل تاقشيش باغ اكزومبل دوحا غور ما تخمر لونس هكا اسك
بايز ما تشعل كونت نظن تدور سي سند نظن Oui, tout à fait. Ah, mais il y a Marrakech aussi. Hein. كيف Eh, اما كثيرة ساعة دو كونت نلها ونع. Eh, tout le monde يسعد de compter وديها. كل ما نفد ديال نطفي وخلاص. ممكن تنظيفها أبا لا. كني تصدع Pas pris, ديما غير نسيت pas vu, pas لمية ساعة ناضي دو إكس كونت ندير. شحال ساعة دو كونت pas vu, pas pris. Mais ما نطفيش. هنا سينا لا 100 ابوني سي ميم فوتو ميم الماتش شحال الماتش سي كيلو فق الماتش اون فوا نفق باللي لي با سيريوس نكس. هي قاعد يضرب. علاش نفق على افون نفق ابري. Mais نفق. La vérité arrive. Par l'ascenseur, non, par l'escalier, d'ordre, la vérité. اكزاكتومون Zoula Lamia, ça va? Zoul, ça va? Ouais, bah moi je me présente, j'ai 43 ans, je viens de Lille, dans le nord de la France. Attends. Dis-moi, Nuyid. Sinon, live Guinée, c'est la première fois de Non, c'est la première fois. Moi, je vais pas souvent dans les lives, je suis pas un habitué de live. Tu es monté chez nous, mais tu n'es pas habitué. Bah, je t'ai déjà vu plusieurs fois, j'ai déjà parlé, je suis d'origine kabyle, je suis en France, et voilà. Tu as déjà parlé à côté avec Non, moi? jamais. Je t'ai déjà écouté parler, j'ai vu comment ça se passe. Ah oui, d'accord. Voilà, Ok, j'ai ça étudié marche. un peu les lives de tout le monde et je vois que bah, ton live, voilà, c'est le live que j'apprécie un peu le plus, tu vois. Je vois que c'est plus sincère. En plus, c'est comme on dit, les racines, ça se cultive. Je suis d'origine kabyle et tout, ça fait, voilà, vrai réaliste Moursio. Si, tu vois, je suis né en France, j'habite sur l'île, je suis divorcé depuis 3 ans et je voudrais trouver chausson à ma pointure, tu vois, si c'est possible. Voilà, Ok, est-ce que tu peux mettre ta cam, s'il te plaît? Ah, j'aime pas, je suis pas trop... Ah bah non, tu peux pas faire d'annonce, mais ce serait dans la cam. Youla, bah, je vais mettre la cam, mais... Vas-y, bah, je vais te mettre la cam, hein, parce que je suis quelqu'un de discret, j'aime pas trop m'afficher dans les réseaux sociaux. Ça va pas durer longtemps. Ça va pas le faire durer si je mets pas ma cam. Ah non, ça Bah, va pas le vas-y, faire. je vais mettre ma cam, y a pas de problème. Attends, Ok, je t'ai envoyé une invitation. vas-y. Moukhi. Tu me vois? Bah enregistre, sinon on te voit pas. Ah ouais, comme ça. Et là, tu me Voilà. vois, là? Là, on te voit. Ouais, voilà. bon Je suis, voilà. Je viens de, à la base, Attends. Je te pose des questions et tu me réponds. D'accord? Ouais, vas-y. Dis-moi. Niyid, دقيقة كان. سقسيد. Alors, je vais créer un nouveau profil. Ouais. Ah, moi, j'aime pas trop m'afficher, hein. Moi, jamais je mets des photos de moi dans les trucs, tu vois. Je suis quelqu'un de discret, tu vois. Après, Sinon, tu es voilà. recherché. Astaghfirullah, pourquoi tu me dis ça, là, billah? Non, je suis quelqu'un de tranquille. Si, Quoi, j'ai une tête de discret. truand, quoi. Ah, Non, vous pas du voyez. tout. Tu me dis, je suis discret, je mets jamais de Je photos. suis T'es discret, mais discret ou tu moi, es j'ai... recherché? C'est l'un des deux. Non, bah, tiens, je suis pas recherché, alhamdoulilah. Moi, je gagne ma vie Alhamdoulilah. honnêtement. J'ai pas, tu vois, je vais pas de l'autre côté de la barrière. Non. Pour ça, on a fait des conneries, mais ça va, c'est remis en Ok, question. tu m'as envoyé une. Je viens. Tu as fait des conneries. Quelles conneries? Ah, quand j'étais jeune, comme tout le monde, quand on était mineur, voilà. Maintenant, on collectionne pas nos erreurs, nous, Kné. Tu vois? Ouais, je tiens à préciser, je t'ai envoyé un message. Alors, oui, j'ai vu ton message. Ouais. Tu t'appelles comment, Esmi? Ton prénom. Moi, c'est Youssef. 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 43. Ouais, c'est ça. Tu habites à Lille, Lille de Nerd. Ouais, métropole lilloise. C'est ça. Tu es d'origine d'où en Kabylie? Bini Douala. C'est Ders Ma'atoub, tu connais? تأويل Bini Douala. Ah, Bini Douala, ouais. Mais je suis né en France, je suis pas de... Je vais souvent au bled. Tu Tu vois, es divorcé, tu as des enfants? Ah, je suis divorcé et j'ai un enfant, un garçon de 15 ans, mais avec sa mère. Ah, elle est d'ici aussi, tu vois. Elle est de Bouira, mais bref, c'est fini. L'enfant, c'est avec la mère, tu vois.
Ok. Tu veux avoir d'autres enfants? Non, c'est fini. Inch'Allah, Les enfants. Inch'Allah, pourquoi pas voilà, si Mektoub Rabbi, hein. Inch'Allah. Mais je suis pratiquant, hein, je tiens à le préciser. Moi, Ok, on va y arriver, on va y arriver. oh, voilà. Tu as fait des études universitaires, Drala? Non, non, 43 ans, ça, Zayn, tout là, j'aime pas donner Non, mais avant, Ouais, t'as ouais, t'as pas fait d'études universitaires. non, Quel niveau d'études? j'ai un niveau d'études, j'ai un bac plus 2. Ouais, j'ai un Ah, bac d'accord, plus donc 2, tu as ouais. fait. C'est un Ouais, BTS. ouais, voilà. Non, j'ai pas fait BTS, j'ai un bac, j'ai arrêté en professionnel. Tu vois quoi? En professionnel. Ouais. Ah, mais c'est quoi que tu as fait comme formation, au juste? Bah, j'ai fait de l'information sur l'électronique. C'est quoi comme diplôme? Tu l'as pas. C'est pas un Non, BTS. j'ai été 2 années après le bac et j'ai arrêté. Je me suis lancé enfin, j'aime pas trop divulguer ma vie privée comme ça, en plein de, Attends, dis-moi que ce dont j'ai besoin. Ne me raconte pas dis-moi. tout ce que tu fais quoi dans la vie, seul actuellement? Ouais, bah, en ce moment, là, je vis de loyer. Je perçois des loyers. Je suis dans l'immobilier. J'aime pas trop divulguer ma vie, tu vois. Oh là 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 là, Mais oh دون là là là. الاستمرت. Non, À wallah. t'entendre, Ria, Bah, je sais pas, il y en a, c'est comme ça, tu vois. Arrête, redescends. Eh non, si je Là, redescends pas. الاستمرت, je suis modeste, j'aime pas je veux mettre. pas. J'aime pas, t'as vu le. Après, voilà, c'est chacun. C'est son Sois choix. naturel, s'il te plaît. Je suis Sois naturel, naturel, je suis naturel. épousé, Ouais, et c'est bien tout. avec nous. Ne nous vends pas de rêves, ni rien du tout. Non, je vends pas de On rêve veut du voir tout. qui tu es réellement et on va trouver quelqu'un qui te ما convient et رأيتش qui t'unit. بوطك اللي ورثي Il faut être الثاني sincère. Non, je suis sincère, wallah, وحق Ok, ربي, je suis sincère. très bien. Après, Bon, si alors, tu- on continue. Pourquoi faut ramener des justificatifs ou quoi? Des Pas actes? du tout, pas du Bah, tout. je sais pas, Justement, y aller On va sentir, Non, parce que- Garken, on va sentir une certaine سمحي يا sincérité dans tes السموت. propos. سمحي, c'est vrai que dans Faut ce que monde des réseaux. j'entende une certaine sincérité Sincérité. dans ta façon de me parler. Ouais, Faut pas ouais, que je ouais. sente que tu es en train de me baratiner. Non, Si je sens que tu es en wallah, train de me baratiner, ça va allumer, mon carnet. Ouais, si tu veux. tu peux. كرتون جلابية. Laisse-moi, je vois pas l'intérêt de mentir, tu vois. Parce que c'est vrai que dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de mythomanes. Il y en a beaucoup, ils vendent du rêve, ils veulent se redorer un blason. Moi, Oui. moi, je t'ahlef. Et pourquoi toi, ce serait différent avec toi? Ouais, bah, c'est vrai. Bah, après, comment je peux prouver le contraire? C'est avec le temps, ça va le savoir. Juste, sois sincère et je vais l'entendre. Je vais l'entendre. Ta Ouais. sincérité, je vais l'entendre. Donc, je D'accord? m'ennuie. Après, il y a J'ai le temps, des détails qui exactement. trompent pas. Il y J'ai a le des temps. détails qui trompent pas. Mais il y a des bons menteurs. Il y a des reconcours. C'est vrai. Alors, donc on va te mettre apparence. Donc tu es franco-algérien, c'est ça? Ouais, je suis franco-algérien, ouais. Je parle un peu, je parle ça, bon, je parle bien le kabyle, mais voilà, je vais souvent au bled par contre. Et tu payes ton café à l'Apple? Ouais, de temps en temps. C'est qui là, Mokran? Il me connaît en plus, bah, il peut te dire, tu verras, je suis pas un menteur. Hein. Non, c'est pas toi. Non. C'est moi qui a parlé, je suis. Ouais, je le sais. Je te connais, toi. On se connaît si tu me parles d'un secteur. Bah, je connais le secteur, mais on se connaît pas, mais je connais le secteur. Bah, donne-moi, si tu me. Si tu veux, bah, viens, on se rencontre, tu verras si je suis un mythomane. Moi, je suis de Roubaix. Ah, ben, moi aussi, je suis de Roubaix. Je suis exactement. Ouais, bref. Inch'Allah, viens, on se rencontre si tu veux. Tu Moi, verras, j'habite à la rue d'Alger. Ouais, je connais la rue d'Alger. J'habite à quartier Cartini. Ben, viens, on se rencontre, Mokran, comme ça, tu vas prouver à la mieux que je suis pas. C'est consul. Vas-y, on s'appelle. J'ai même une affaire sur l'Apple. Sur l'Apple, je fais louer je fais louer un local. Sur l'Apple, juste en face où il y a les robes de mariée à côté de Thalassa. Vas-y, je t'envoie sur privé, après on verra. Vas-y, Ni, tu confirmes lui que je vends pas du rêve, moi. Je
Je ne vais pas rechercher, je ne vends pas de rêve. Et après, c'est normal. C'est normal. Avec tout le monde, Wallah, avec tout le monde qu'elle doit rencontrer, il est obligé que tu es pessimiste sur la défensive. C'est Je logique. suis pas pessimiste, je suis pas sur la défensive. Je suis à l'écoute. Ouais, mais je veux dire, c'est ton métier. T'en fais, après, à force de faire des erreurs, t'en fais plus. Ah oui, voilà. Tu deviens sociologue. J'essaie de garder Voilà. que le profil Tu que deviens- je tu juge deviens يعني sociologue. crédible. Voilà, tu deviens sociologue, exact. Mais Mokhran, s'il me rajoute, il va C'est voir pas que je suis Mokran, menteur. c'est consul Ekdkalra, c'est consul. Ben, il est marqué, c'est lequel qui parle? C'est celui en dessous de Mokran. C'est Ah le ouais, consul. consul, je vais le rajouter, Inch'Allah. Je l'ai rajouté là. Consul, comme ça, au moins, tu pourras dire à la mioque à qui C'est pas du il y a la pipeau. fête. Voilà. Ok, voilà. on continue, on continue. Ah, je finis ta fiche quand même. Tu as Dis-moi. quelle taille? 1m76. Et je suis un peu, enfin, je fais du sport, je fais beaucoup de sport. Ah ok, attends. Tu es mobile? Non, il faut que tu restes à Lille. Non, je bouge beaucoup, moi. Je suis pas sur place. Non mais la femme, il faut qu'elle vienne où? Il faut que tu la Ah, trouves. la femme, bah, c'est la femme qui suit l'homme, hein, c'est pas l'homme qui suit la femme. Donc il faut qu'elle vienne là-bas, d'accord. Ouais, faut Qu'elle qu'elle soit vienne là-bas ou elle accepte de venir à Lille. Après, on verra, on peut trouver un terrain d'entente. Après, si l'herbe elle est plus verte chez elle, il n'y a pas de problème. Ouais, il n'y a pas de problème. Mais après, Ok. voilà. Moi, ça me dérange pas de bouger, mais logiquement, c'est la femme qui suit l'homme. Tu vois, l'histoire. Ok, Ok. tout à fait. Tu veux une femme qui travaille? Non, qui travaille pas? Non, tu t'en fous. Non, il faut qu'elle travaille Je veux 50-50. pas qu'elle Non, travaille. Moi, je veux pas qu'elle travaille. C'est bon. C'est bon pour ça. Pour le travail, je veux pas qu'elle travaille. Et au minimum, faut qu'au moins, t'as vu, c'est mais il faut pas le prendre mal, mais au moins, tu vois qu'elle a des papiers, tu vois. Si c'est pour, voilà. Ok, attends, on n'y est pas encore. Attends. Toi, tu m'as dit que tu étais sportif, tu es fumeur. Non, je fume pas. Je fume pas, je bois pas, et je fais beaucoup de sport. Je suis athlétique. Je fais, enfin, du sport de combat et je fais du sport, quoi. D'accord. Pas de chemin non plus. Ah, jamais, jamais. Pas de chemin, pas de sport. Ma seule drogue, c'est la bouffe et le sport. C'est tout. Je suis addict à la Oh, bouffe. génial. Ouais, je suis un épicurien, comme on dit. J'aime bien les bonnes choses de la vie. Et voyager, Inch'Allah. Musulman, pratiquant. Ouais, ça fait longtemps, ça. À Roubaix, il n'y a que Ok, ça. on a fini avec ton profil. Pratiquant dans le sens, tu pries Ah, je vais la souvent prière au de Ramadan. Ah non, je vais souvent au Jama'. Tu vas souvent au Jama'. Ok, ça là, marche. je fais mes prières à l'heure au Jama'. Mais voilà, je porte pas la barbe et voilà, je suis pas. Je prie, c'est pour moi, tu vois. Je prie, je veux pas commencer à. Tu vois, maintenant, si la femme, elle prie pas, ma'alish, tu vois, Maktoub Rabbi, après, Inch'Allah, avec le temps, on va essayer de la tirer vers le haut. Après, voilà. J'espère. Ça marche. Donc tu cherches une femme instruite? Non, c'est pas important au niveau de l'instruction, Inès. Un minimum. C'est un Pas. critère bloquant pour toi, le niveau d'instruction? Non, ça bloque pas, juste un minimum qu'elle a un peu de culture, tu vois, elle a un peu de culture, et pas qu'elle a fait des études. Pratiquante, c'est des pratiquantes de préférence. Ouais, de Hijab? préférence. Non? Quoi? Hijab Comment? ou pas? Voilée ou pas? Ça me C'est pas dérange pas. important. Ça te dérange C'est pas important, c'est pas important, mais j'aimerais bien aussi. C'est de préférence, mais s'il y a pas, ben, on fait abstraction, quoi. Alors, de quel âge à quel âge tu souhaites? Ben, moi. Vas-y, la question c'est quoi? Entre 30 et 40 ans. Sur les paramètres. Vas-y, encore. En France? نغدا والسيثمورث. Ah non, France. C'est pas. Non, t'excuses pas, y a pas de Ouais, parce que c'est Les gars, Tu sur veux les une paramètres, pas la باش même mentalité, l'Istmourtha. Tu vois, moi, j'ai rien contre les gens du bled, au contraire. Moi, je m'entends très bien, mais voilà. شحال انت بوطي؟ 202K. برافو 202. سنوات. راه الصبا. ده انت تروحها. جوج تصب يارا
Écoute, مكران. est-ce que changer إيه de- قالت لي كيفاش jamais نخدم descendre, مكران. jamais. باش قالت هذه لي كيفاش نخدم مكران. قطيت مكران. c'est Alors, Mokran. tu veux une sportive? Non, tu es indifférent en fait qu'elle fasse une ملي réponse سكوند sport. ملي سكوند يعني خماس 40 T'as dit سي quoi, كوتي t'as dit سوساس quoi Lamia? Nia, qu'est-ce que tu es indifférent Est-ce que qu'elle tu soit peux sportive m'écrire ou ce pas? que tu as changé Oh, sur les mais paramètres, non, s'il c'est te plaît, rien, dans c'est rien, les si elle n'est pas commentaires? sportive. Indifférent. Quoi, si Ok, t'as une attends. sportive, Est-ce c'est que tu- encore mieux. Mais si. attends Bon, Est-ce tant que que c'est un tu- neuf, tant qu'elle tient la route, c'est un neuf, mais ça, tu peux pas le savoir, ça. Ça, tu vois, c'est un truc que tu peux pas décrire. Tu peux pas, voilà. Alors, est-ce que tu acceptes une femme divorcée, veuve avec des enfants ou un enfant? Ouais, divorcer avec un enfant, ouais, ça me dérangerait pas. Mais mieux sans enfant. Après, si voilà, comme moi j'ai un enfant, faut faire la part des choses, tu vois. Y a pas de souci. Ça va être Prends soin de ton fils, il vaut mieux de prendre une avec un garçon. Ouais, ça haka, si, t'as raison, là. Comme ça, au moins, il n'y a pas de jaloux. Je m'occupe de ton fils. Là, c'est vrai, c'est vrai. Sinon, il va négliger ton fils, tu vas négliger son fils, il va négliger le tien. Ouais, exactement. Exactement. Une femme sans enfant, elle va, voilà. T'as raison, elle peut négliger, elle peut être vite, voilà. Mais, ouais, avec un enfant. Mais pas trop d'enfants, quoi. Là, quand c'est ça, les papiers. Tu n'acceptes pas une femme sans Ouais, papiers. ouais, bah, ouais. Parce que maintenant, tu sais pas la femme si elle va se marier avec toi pour les papiers. Au moins là, on est sur la même hauteur. Tu vois, on est sur la même longueur d'onde. Ok. Je préfère une meuf avec des papiers. J'ai tellement entendu d'histoires, wallah, que moi j'étais marié ici avec une meuf de France, une de Bouira, elle a grandi ici, elle est née ici comme moi. Tu vois, c'est après Bouira, c'est voilà. Mais ça vous a pas empêché de divorcer? Ah non, je suis resté là, j'ai eu des bons moments, mais voilà, je suis resté. Tu vois, dans un couple, il y a 3 facteurs. Il y a l'affection, il y a la communication et il y a les sentiments. Et nous, c'est la communication qui allait pas. C'est ça qui est erroné. Pour qu'un couple il tourne, faut que les 3 ils tournent. Et nous, la communication, elle allait pas. Ça fait, c'est tout. Comme il dit Jacques Et Brel. même, tu n'as pas essayé de régler ça, Non, j'ai de mettre essayé. justement à communiquer. Comme il dit Jacques Brel, Si il ce faut n'est que savoir. ça. C'est Non. pas, c'est pas. Il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi. Après, moi, j'ai plus rien. C'est moi qui est parti, tu vois. Après, soir, elle a un caractère. Après, bref, on va pas commencer à penser du sucre. Mais c'est tout. Et on a Non, essayé de réparer, mais jamais quand de la mère de ton enfant. Voilà, bien. exactement. Mais il y a Même si l'histoire. elle est- Mokran. Quand un Si vase elle est est, il faut cassé. jamais la critiquer. Exactement. عقلي ذاك عقلي ذاك Quand le vase est cassé, tu veux essayer de ressouder, les fissures, elles sont là. C'est. نورمال Ça laisse des traces. Ça va 60 pas. ساكن Ça laisse des traces. Voilà, exactement. Il y a plein de qui dit, n'a choisi une condition pour arrêter. Il y a 3, 1, 2, 3. Je vais cliquer Je sur te match, laquelle. on va voir ce que tu vas matcher, Youssef. j'ai pas compris hein répète-moi s'il te plaît Choisis une condition pour arrêter. Il y a 3 choix. J'ai cliqué sur la première. Est-ce que c'est... alors tiens Et ça marche Sur comment, laquelle, Amia? alors Ça marche, c'est l'ordinateur, paramètres c'est un algorithme qui choisit. Oui, tout à fait. Tu peux aller sur voilà. YouTube et tu vas voir. avec des même nombre de clics L'aime bien اللي Fab خدمت Berber. كامل Tu vas voir ce que je fais. Lamia Berber. Ouais, Après, t'as L'aime bien cliqué Fab sur Berber, laquelle? tu vas voir qu'est-ce que je suis en train de faire. اكتي جوست سوف كارد ما تعاود كي ملي سكوند لا ما يكرشوا على 40 كي 70 Ah, oui. Juste, il faut jamais matcher. نمشيو فيه مارا نو افوق لابليكا كويا Après, si ça match, on fait comment? Dedans. Si ça match, je vais la Faudrait que- contacter. ثورة تخمم دقيقة كامل Je vais lui proposer ton profil. Si ça lui convient, il y a des chances qu'elle accepte vu que tu corresponds à ce qu'elle a demandé. S'il y a un match, et si c'est ok, ben écoute, je vais vous mettre en contact. يلا راه كابي الخدمه سا ميساج الى 100 البريفي سينو تو دو سويت تصوتي un mot compteur 220 Khambas anti le truc. Sans le dire, hein. Sinon... Anti-sismique. اه وين بيان سور نعم ولا شك في قايد Après, ثقة attends.
Et oui, dès que nous savons, t'as choisi lequel entre les trois propositions? Indique le tournée, le nombre de... Tu vas choisir تجي هكذا كنيا. la première. La première? La première année qu'enchaîne, pas de quantité de tonnerres تجي هكذا كنيا. من بعد nombre de cycles. كما كنيا. تجي هكذا كنيا كنت موسى غير هذه. شحال يساع 0005 Exactement. Exact. Le nombre c'est 1. Exact. Voilà. Ok. D'ailleurs. Alors la dernière c'est tu peux la c'est une automatique et sauvegradée. Et la mienne, il y a eu beaucoup de... فينا وسالي بان في كل شيء اوتوماتيك واحد ساكنه تصطفل. Ok. Il y a Ton TV. beaucoup de réussite chez toi de mariage. Il y a eu beaucoup de Il y en a succès. que, je sais pas s'ils Tahit sont mariés, il y en a qui Makran. sont encore ensemble, ouais. Ah voilà, Barak, c'est bien. On suit. J'aimerais Merci. bien augmenter mon taux de réussite, Moi, je ne voulais sérieux. pas Et après, ça dépend pas que pour de moi, marier. ça Des Hassanat, tu fais ça, ça belle, dépend c'est bien. des profils aussi. Ouais. Après, t'as raison, on vit dans un monde où, voilà, en 2026, les gens, ils sont pleins de mensonges, pleins de vices. Et laisse tomber, t'es obligé de te préserver de ces gens-là. سلك كاين دابا كاين غير في الساعه الماتش والله مش فاهم كاين هنا كنت راه نقشم شوف ايوا ما Tu vis en France, Lamia? Anam, pardon? Tu vis en France, toi? Oui, je suis en France. À Paris, je te parie, non? Pas du tout. Ah, je croyais. Pas du tout. Je suis pas à Paris. J'ai jamais été à Paris. Je suis en touriste. هذا Ah, دوار le pays touriste. Je vais À en Paris, touriste. parce qu'à Paris, tu les réveilles à Paris. Ouais. Moi, je suis pas à Paris du tout. J'aime pas Paris. Ah, mais moi, Même dans le 9-5, il y a il y a que des 200 heures, ils sont Kabyles, tous hein. stressés là-bas, là. pour le moment nul Ah, mais Même l'île et Valencien, il n'y a que des Kabyles. Hein. Ouais, non, mais un truc à Valenciennes, à Roubaix, ouais, il y a beaucoup de Bouira. À Bouira, l'Akhdaria et tout. Il y en a À beaucoup. Roubaix, à Valencien, Tourcoing, Ouais, Tourcoing, ouais. Roubaix, Voilà. Tourcoing, ouais, il y a... la Mais la Sentinelle, plus, c'est plus Bouira. la Sentinelle, C'est plus de Bouira. Ouais, la Lille. Sentinelle. Lille, c'est plus... Il y a beaucoup de riffs. Marocains riffs et... La plus grande boîte là-bas, elle est de chez moi. ايوا دو الماتش مدني Ah ouais. pour le moment Elle est d'où, chez toi? De Bornée. Ah, Bornée, ouais, je connais Meshras. Tu connais Meshras? À Ouais, Bornée. Mestras. Meshras, ouais. J'ai un ami qui est de là-bas. Et la rue d'Alger, il y a mon grand-père, elle a un café, restaurant là-bas. Ah ouais, le Kabylia, non? Non, c'est Je me rappelle pas c'est quoi son nom, mais la rue d'Alger. Il y a la salle de fête, elle est grande, la rue d'Alger. Il y a la salle de fête, la Damani. C'est des Kabyles aussi. Des Kabyles. Tamani. Ouais. Des Kabyles de Bouira. même si je te présente une femme instruite, tu vas pas la laisser travailler. Bah si, après si elle veut travailler, ouais. Mais je te dis, pas obligé qu'elle travaille. Ça veut dire, c'est... Tu vois, ça veut dire, il y en a, ils travaillent pas, il n'y a pas de problème. Mais si elle travaille, c'est encore mieux pour moi. Alors, je vais te lire le profil de Linda. Sinon, si elle travaillait, arabe, si elle travaille pas, arabe, moi, ça ne pas du genre, mais ça se passe du genre. Après, je recherche Sarbas, Nif, c'est tout, ouais, tu vois. On n'en veut pas beaucoup, la religion, c'est tout. Allah, il en faut pas beaucoup pour un homme pour être heureux. Naraka, Allah. Une meuf qui sait tenir à Kham, c'est tout, hein. On n'a plus l'âge de... Tiens, une meuf qui sait tenir à Kham. Ouais, qui sait tenir une maison, ça veut dire qu'il sait faire à manger, qui... Oh, de nos jours, elles sont à l'envers, tu vois. علاش تجرني لا ما انا نزل ما تجرني Compte privé. Tu vas pas l'enfermer à vie à la maison. J'ai pas dit que je l'enferme. Ok, Bah, c'est Ouais, Agma. je connais, ouais, j'ai pas Agma. fait. Là, ça y est, les féministes, ils ont pris le dessus. Ils vous ont tous mis du plomb dans la tête. Je Eh vais non, pas arrête, l'enfermer, là, mais juste c'est une quoi? meuf qui fait ses rôles de femme, tu vois.
Et je vais pas en faire moi, ma femme, c'est, voilà, c'est ma complice, c'est ma moitié, c'est tout. Voilà, voilà, Agma, C'est quoi ça le me rôle d'une récolte. femme pour toi? Une femme, c'est, t'arrives à la maison, elle est propre, elle fait à manger, elle s'occupe, voilà, et quand l'homme y est pas, quand un homme il sort du travail, Et si il tu lui rentre prends une chez femme de elle, il est ménage, apaisé. C'est pas, il tu as arrive, les il doit moyens, mettre tu des lui prends une grandes femme de boxes. ménage. Et oui, je Hein? dire qu'il va faire que le ménage. كل يا خمس Tu prends une femme de Après, ménage. je peux l'aider, hein, Lamia, il n'y a pas de problème. On peut mettre la main, on peut mettre de temps en temps le tablier, il n'y a pas de problème. Mais pas tout le temps. Tu vois? Voilà. Après, non, moi, je suis quelqu'un, alhamdoulilah, j'ai le contact, لا غتولي كان انا نتمع له. Bon, écoute, je 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 sais pas. Parce que les filles qui ont 40 ans, il y a deux personnes avec lesquelles je pourrais te matcher éventuellement, mais c'est des femmes instruites et bien. Elles sont sérieuses, elles sont posées et tout. Mais Khalat, je pense pas que tu droit de femme de ménage. Ça m'étonnerait. Ouais, mais qu'est-ce que tu racontes par là? Ça veut dire, Tu me dis que la qada وسخانة دفع 5 ديال. Ça veut dire que tu restes une femme de ménage كخام. non, Pour يوس ces problèmes-là, في je جدة te propose القاسيس de prendre une femme de mais ménage. non, Ne mais t'encombre faut pas pas avec prendre, une femme. c'est Lamia, faut Une pas femme de prendre. ménage, tu la payes, je te jure, la maison électricité, rien de ça. Lamia, là, on est en train de s'attarder sur un petit détail. Là, c'est une goutte dans l'océan. Là, tu fais abstraction sur des petits détails. Moi, quand je dis une femme de ménage, c'est minimum être de micro, elle fait son rôle de femme, tu vois. C'est tout, moi. Parce que les Le femmes de rôle maintenant, d'une femme. les femmes de Non, mais maintenant, en je rigole. 2026, ils mangent. Je rigole, je comprends ce que tu veux dire. Voilà, Il faut le dire autrement. Il faut le dire voilà. autrement. Il faut le dire Ouais, mais autrement. moi, c'est vrai, je prends pas de rond-point, Kini. J'aime bien mettre carte sur table. Il Moi, est Kini, bien je suis un sûr, peu il faut franc. qu'il C'est ait une peut-être, femme, voilà. s'il est bien, s'il Voilà. est très khrami, c'est tout. Je suis Ouais, d'accord avec toi, ils ont c'est cette pas, réputation-là. c'est pas ça, mais il faut pas le dire comme ça. Ouais, bah, Si, Guinée, tu vas passer pour un macho. Alors ouais, que c'est la normalité sur les Guinéens. Une femme voilà. qui tient son foyer, il faut le dire comme ça. Voilà, Une ben, femme c'est ce qui que j'ai dit. tient son foyer. Mais quand je dis Non, elle sait c'est une tenir femme une qui maison, se c'est le foyer. Quand elle sait tenir une maison, c'est le foyer, c'est du pareil au même. Elle tient son foyer, ses Voilà, enfants, foyer, si son tu mari, veux. il est bien, ça je dis, c'est là comme Voilà, c'est c'est même ça. Darbaye. ماشي دا 5 ديال وحط لا فام د ménage في يماني. Ouais, j'ai compris. Non, mais quand j'ai pas dit maison propre, j'ai dit qu'elle sait tenir une maison, tout simplement. Après, Un ouais. foyer, un foyer. Ouais, un foyer, si tu veux, un foyer. Oui, Non, c'est mais t'as pas raison. pareil. Ouais, c'est vrai que c'est pas pareil. Parce que un mot, ça peut changer une phrase, c'est vrai. C'est vrai, c'est Quand vrai. tu dis fais-tu faire la maison, et moi je te propose Ah, c'est direct. vrai, c'est vrai. Je te repropose Non, une femme de ménage. je devrais En plus, tourner c'est cette... remboursé, même un défiscalisé en France. 50% Ah, qui donne c'est le vrai. commun. Je devrais tourner 7 fois ma langue avant de parler de temps en temps. Ils peuvent entretenir la Non, moi, maison. tu m'as compris la nuance. Ça veut dire une Non, mais qui je te sait le dis, tenir moi un je t'ai foyer. compris, Ouais, mais il faut le dire autrement. à l'avenir, c'est vrai. Ne à nous fais pas l'avenir. passer pour des femmes soumises. Les Kabyles, elles sont Non. pas soumises, loin de là. Elles sont Ça y très, est, très, très pas soumises. C'est Mais des il rebelles, faut elles colèrent. entretenir la maison. Mais une femme qui sait tenir son foyer, à la Kabylie. voilà, un ministre, تصف لا voilà. كابين تصف الكخة تصف الديفا تصف يعطيك التيفير الصحة، تزمور يعطيك خام تصف بارتو. Ah, moi, j'ai dit une Kabyle, sinon rien, voilà. Moi, j'ai vu comment c'est les femmes kabyles, elles savent relever un foyer, elles savent relever le gazis. Tu vois, malgré, voilà. Non, c'est vrai, C'est ça. ça que je te dis, il faut le dire. Non, c'est vrai, bah, on se Tu vas passer comprend. pour un macho alors que tu dis pas des choses déconnantes. Non, c'est vrai, je devrais tourner 7 fois ma Après, langue te avant de dire parler. les féministes, c'est pas du féminisme, Guy, c'est juste la Ah, mais tournure des voilà, phrases, il faut bien les ça, tourner les les phrases. féministes, ils ont détruit les couples. Je suis féministe, qui n'est Ah, Je suis après, t'as le droit. féministe, Tu fais ce convaincue. que tu veux. Tu fais ce que Je tu suis veux. féministe contre les femmes qui sont opprimées. Je soutiens Ah ouais, ben moi tous aussi. ceux Ah, qui sont opprimés. Wallah, Même les femmes, même les hommes, même les enfants. J'ai été marié plus de 10 ans, j'ai jamais mis une baffe à ma femme. Parce que les coups, ça amène à rien, la parole, c'est tout. La parole, c'est pire qu'une arme. Tu vois, quand tu sais parler, tu sais, chaque problème, il y a une solution. Tu vois, ceux qui frappent une femme, moi, c'est pas mon truc, moi, tu vois. Je parle, c'est tout. Ça va Et pas. voilà, toute l'oppression, Voilà. toutes Ah les ouais, moi, femmes j'ai qui peuvent pas, subir des Alhamdoulilah, violences, quelles qu'elles Alhamdoulilah. soient,
Ouais, voilà. psychologique, non physique, non quel que soit X, qui je deviens féministe. Je sois féministe et je suis. Exactement. Non, parce que Et tous les hommes devraient faire pareil. Hein. hey, tu sais Quand on qu'en voit une France, femme en opprimée, France, on l'aide. C'est pas du féminisme, c'est du bon sens. non, faut faire la part des choses. Donc Il y a toujours une raison dans. dans chaque conflit, il y a une raison. Il faut pas toujours mettre sur le dos de l'homme, tu vois. C'est pas parce que l'homme, il jihad, tu vois, il est plus fort que ça y est, c'est l'homme qui est montré du doigt, tu vois. Non, mais quand même, un homme ailleurs dans la violence, c'est un homme faible. Ouais, Pour moi. Ça veut dire qu'il a pas su gérer la situation. Exactement. Moi, c'est pour ça, celui qui va à l'extrême, c'est quelqu'un de faible. C'est quelqu'un qui sait pas se contrôler, c'est quelqu'un Là, de faible. les coups de pied de temps en temps. Ouais, mais de temps en temps, faut la remettre. Quand elle part à droite, faut lui mettre une. Faut le dresser de temps en temps. Tu es sérieux. Ce qui t'arrive. Non, faut la remettre dans le droit chemin, ça veut dire pas avec la bouche. Ah ouais, ça y est, elle va. تدفعش كويسة Voilà, faut la mettre تدفعش كويسة تبغيها في الآخر هذا انا لمي Je fais pas même à son barque. Non, c'est معايا la لا mienne. تكسرات كان On rigole. Ah. La mienne, on reconnaît quoi que c'est du sens de l'humour et C'est pas de rigolo, hein. Ça me c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. صحيح كان Ah non, c'est pas rigolo, je m'excuse avec tous mes respects. Hein. Mais ولا لو جاد هذاك avec tout le respect que je te جا dois, بتليفون il y a des moments où il faut ouais, pas exact. faire de la violence, mais il faut savoir mettre les pendules à l'heure. Il faut savoir mettre les pendules à فقعت l'heure. الويفانة ديالي عمر ضاعت البرديني Quand tu vas manger une soupe froide. Ah, c'est la prison. Elle sera mais Ah, ça va vite. Et tu sais, la mieux, il y en a plein, ils ont mis une baffe à leur femme, ils se sont retrouvés en prison. Ça y est, maintenant, Bien la fait. loi, et ils sont Bien partis fait. du foyer à la Mia. C'est leur maison, ils sont partis du foyer. Là, ils se sont retrouvés. Bien à fait, Bordeaux. oui, il faut Non, c'est un taper. peu. Chini, tu considères qu'il y a un seuil minimum de tu peux lever la main. Après, sur si l'erreur, c'est Maïa la Mia. Si maintenant la femme, elle a fait une grave erreur. Elle a fait une grave erreur. Et voilà, après, il y en a, ils Tu es craquent. Hein. pratiquant, Chini, tu es pratiquant? Ouais, je suis pratiquant, ouais. Qu'est-ce qu'il dit sur la violence? Non, jamais. Au contraire, il est pas dit il est dit de parler et voilà, ça va pas, ben tu la quittes. Tu prends un membre de sa famille, tu essaies de parler et tu la quittes. La violence, non, dans le dîner, il n'y a pas de violence. À part si vraiment, il y a la charia, tu vois, si la femme, elle a fait, voilà, si elle a fait de l'adultère, là, c'est autre chose, ça. Mais je pratique pas la charia, on n'est pas au temps du prophète. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Denis, il est clair sur le point de la violence. Voilà. Je veux dire, il y a plusieurs Je types suis de... pratiquant, que ça me touche. Bonne nuit, Mokran. Ouais. Mokran, C'est vrai. bonne nuit. Bonne Mochi. Bonne nuit. Non, mais avec Minersar, quand il y a du respect, tout va bien dans un couple. Quand il y a la confiance, le respect, après tout va bien. Surtout, c'est ça. Ok, ben écoute, j'essaie de te matcher, mais tu matches pas pour l'instant. Dès qu'il y a quelqu'un qui serait peut-être éventuellement correspondre à les critères Egin, on va te l'envoyer. Mais en fait, je suis en train de réfléchir. Je me dis peut-être que toi, il te faudrait pas une femme qui est déjà très indépendante, sachant que la catégorie l'âge Egin entre 35 et 40 ans, qui ont un enfant, non, sans enfant. C'est des femmes très indépendantes et tu peux le dire parce que pour être en France toute seule à 35 et 40 ans, elle a avancé de Hayat. Ouais, elle a de la Soit elle a du bouteille. vécu, donc elle ne peut pas revivre d'autres galères, soit elle est très indépendante. C'est l'un des deux. Donc voilà, il faut trouver un juste milieu qui est là pour toi. Donc pour l'instant, j'ai pas ça. Mais je te contacterai dès que je trouve. Attention qu'il se fait dans un autre live. Non, mais la mienne, pourquoi tu me vois pas avec une meuf trop indépendante? Non, là, tu m'as brisé, là, tu vas lui foutre. Non, mais là, tu me sous-estimes, la mienne, c'est pas pour quelques phrases qu'il faut faire un préjugé directement, tu vois, comme on dit, qui tente à rien, tu vois. Après, faut voir, peut-être
peut-être que ça peut matcher, hein, tu vois. Après, voilà, si tu connais ton métier, Non, mais t'inquiète, de toute façon, je t'ai pas bloqué, je t'ai rien fait. C'est juste que tu as pas matché là à l'instant T et je te tiendrai au courant dès que je trouve quelqu'un. vas-y, Il y a c'est des tout là. chances qu'on trouve quelqu'un. Ouais, Il y a des Inch'Allah. chances. Vas-y, Inch'Allah, là, bah, je compte sur toi, là. C'est bon, Oui, la oui, mienne. compte sur moi, t'inquiète, Vas-y, t'inquiète. parce que là, je suis. De toute façon, Vas-y. tu vas voir Consul, il va nous dire Consul. Comment je vais voir un message? Non, mais il est à Roubaix. Vous allez voir à Roubaix. Ah, conçu, ouais, je l'ai enregistré, ouais. Ok, bon, ben écoute, je te remercie pour ta confiance, Youssef. Et pour Merci, reste avec nous, Lamia. hein, tapoter, partager. Vas-y, صحيت à Lamia, Philomena. Salut, salut, merci, merci, au revoir. Alias, Ouais. Azul, Azul, Azul. Azul, il a le retour quelque part. Il a le retour على توفيق الشبيدة ربنا يعاونك. Non, كي خاطر Écoute, est-ce que je peux tenter le coup, خاطر Ça dépend d'ك. كان je suis Paris 93 D'accord, jamais souvenir drôle, c'est la première fois. admettons il y a longtemps. Il y a longtemps. Ouais. زعما تخمم الله كاملين. لا ما زملها سمحي. Bon, heureusement voilà. خليه قوشو خليه مطرحه. Ça marche. Donc oral كما تسمع parce que معك mal annonce la cam. Ok, d'accord. نظم نترجم une petite seconde. خمس لافوتو لا بريز دمار. هنا شوا وي Imitate de faire l'époque. D'accord, Faut jamais téléphoner ici. Ah, moi, je vais téléphoner. Oui, je glisse à Ok, donc ميس ما تدخل la cam oral alias. ouais, j'ai تدخل tout de suite. Mais تدخل ما. اه اروح. ايا اسمك البرينون ينيك انا ولي مساعدة ديجا. بون الياس كاين الياس اللي غاكوس. Alias, attends. Envoie-moi un message. C'est avec ça que je vais te faire. C'est خمام de la photo. مثلا Tu dois lire مليح. واو Ah, très bien, écoute. Merci. عقلك. Tu es libéré, délivré. Je vais un petit message de Sakmaï d'une petite bulle, juste pour que je te vois. oui bien sûr. Attends, je vais sur ton Pour que je vois ton profil. profil, je veux dire. Yes. زوج انك حشين كذا الاشياء صح يا ربي صح. زوج عالم كاين ولا ماشي لك الشيء ماشي الشيء دنيخ. Ok, là, c'est bon, mariage annulé. يتقرر يكميني واحد مش يكميني. لا تجي الموسيقى. او يو تخدم بالك الموسيقى السيجا. قوم ما ذاك صباح دار دوينة سي نورمال. تخمم الموسيقى اللي فيها. تخدمها. نقل قبل التتر. التتر DJ. Ah ouais, titre DJ, je pense. Ah, c'est bon, j'ai reçu. je t'ai envoyé un petit message. Bognicity. Bognicity ولا بالك ساعة ما فيش. شحال عمرك؟
Attends, tu m'as écrit des choses. Je vais regarder ce que tu m'as écrit. نخمم الموسيقى ما مازال. Présentation. Vas-y. Ok, j'ai 30 ans. كني من عقلي de Paris 93. Attends. Pourquoi j'ai... Et en fait, pourquoi j'ai pas accès à la playlist? Ah bon? Si, tu as fait les publics. Au fond, tout au fond, Je sais ça pas fait playlist. pourquoi. Alors, tu as Oui, 30 je ans. sais. Oui. Tu as déjà matché un rôle, Ramé? J'ai suivi tes lives. Non, mais Begina, tu m'as écrit une certaine Kalima. Enfin, je pense Et ça remonte à un mois, Reconsulte. presque 2 mois, égal. وحتى des messages يكتبوا ظالية. Oui. Ouais, je t'ai contacté par message il y a très longtemps aussi, ouais. C'est quoi ce truc-là? Je sais pas. C'est quoi l'histoire? Chamid, معليش يديني. Ah, Sois ok, cohérent d'accord. ce que tu racontes. Ah, ok, bah écoute, Kenny, ça fait un petit moment que tu نادر une femme وتنادر ما تخدم الميناج نخطي ما الترافاي ça me dérange pas. نور كان هذا عيدس j'ai des petits défauts, des petites difficultés. Attends, répète ce que tu viens de dire. كني مني وتنادر ما تقم كخمر ورتخ ما كني تيدي وفيها تينا. Tu es à Paris. Oui, Paris 93, Idnab. c'est ça, ouais. Paris 93. Tu es de Bogny City. Vournikchine. كاين لازاج كاين يازو كاين. تقشيش غير فورني. فاقشي باه فينا لاش طومبي l'histoire C'est ça ancienne. l'histoire. C'est quoi cette histoire? Tu t'es plaisanté, tu l'as vu dans la... C'est quoi l'histoire en fait de cette fille? l'histoire كاين اللي تقشيش تنبغني كالخن فوالا تبغى تزواج مي مشى مدينا بغات تخدم مارياج كو بور لي Tu l'as بابي. rencontrée où cette fille? كونتاكتي بار ميسنجر اي فيسبوك عبرنا عساواش قم كان ذينا ومزمر على سيد براف سيد ليستوار اونسيان ثايا تقصي طايني تخدمها كاين. ثورة فامينا ثورة سي D'accord. لا Donc باج. si tu es de Azazga, d'Arveilier, jamais marié hier. Non, jamais. Célibataire, toujours. Les enfants, c'est vrai des enfants, c'est vrai de l'université, Nala. Malheureusement, non. Malheureusement, c'est un choix. Lycée, ouais, je suis à lycée, bien sûr, mais comme à l'université, parce que j'ai des problèmes de santé, mais je suis handicapé. Attends. Mais physiquement, je suis bien. Physique. Handicap moteur. Tu es en fauteuil, Nala? Non, je suis normal. La vérité, je suis normal, j'ai juste un handicap physique. Ça se voit pas vraiment, tu vois.
Ok. Après, Ok. après Alors, attends. mais je suis normal, je peux faire du sport, je peux courir, normal, tout va bien. déjà alhamdoulilah déjà c'est bien. Merci Donc, à tu toi. travailles? J'ai travaillé, après, malheureusement, le travail, nous, cumulé la Ah, je suis santé. d'accord, c'est Elias. Oui, Donc, malheureusement, c'est la première des choses, tu es pas là pour faire un truc d'accord, ouais. tu es là pour te mettre en valeur, d'accord? Ok, ok, Donc, ok. arrête de dire malheureusement. Et Ouais, arrête ça de marche, dire, ouais. tu ne t'excuses pas d'être là, d'accord? Ouais. Il faut que tu sois fier de ce que tu es et tu mets le meilleur de toi-même en valeur. Ouais, Malheureusement, je crois qu'il y a quelqu'un qui te demande comment il ouais, fait. ouais, bah ouais. Non, J'ai tu es compris, ouais. bien, c'est. يعني اسمح On لي va aller كان à l'université, مسكين وخدم على واقي مسكين خاطر وخدم على l'université, j'avais Ouais, d'autres ça marche. projets. Hmm. خدم على كيكا شوية. J'ai d'autres projets, bien sûr. Voilà. Je Qu'est-ce fais que mes tu fais projets, ouais. actuellement? Actuellement, je suis dans l'audiovisuel. D'accord, je suis dans l'audiovisuel. C'est Musicien, de créateur, des choses. Qu'est-ce que tu fais dans l'audiovisuel? youtubeur. Voilà, influenceur, youtubeur, mais D'abord, je suis la plateforme. sur YouTube. Enfin, ouais. Ouais, c'est ça, sur YouTube, ouais. C'est quoi ta chaîne? La chaîne Les Amis de Kabylie. Enfin, attaché Glen, mais ثغارة وكذا فاثنين. Bah alors, tu es pas bien référencé. Je serai les abonnés, ça. J'ai pas beaucoup d'abonnés. لكن واحد 500 500 1000 لكن يكون. Elias, ça le quoi? Ouais. Tu touches pas le MDPH? Si. Ah, très bien. C'est bien. Déjà, tu as un salaire, c'est bien. 1050 €. Ok. شو خدمة exactement, je suis gamer. Ah, Vidéo gamer. tu touches la paix, c'est bien. Ouais. Alhamdulillah. Faut que tu me vendes du rêve, Eliassa. Des plus médriques. Ben, j'ai pas. Enfin, Alors, j'ai commandé. tu es gamer. Ouais. Gaming. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Sérieux. On peut dire, c'est-à-dire des petits moments pour jouer, pour enregistrer, bien Tu as sûr. de وحدك? Tu as en famille. وحدي, ouais. J'ai mon appartement il n'y a pas longtemps, et je suis tout seul. Alors, هذا هو ذكر يمد خمس لابارتمون يجيني. handicap. Alors, donc, وشي وين كونسول. شحال قدي؟ 1m69. Donc, faire des papiers. Oui. 10 ans, non, la nationalité. Nationalité française. لقيت كرات ناضي ثمرت. Oui, Kéradith Morth, puis je suis venu ici en 2010, en France. بعد c'est de la famille française نغامي. Oui, toute ma famille noire, tient la Guinée. ديروا ميان. Non. Bravo les 230 l'équipe. On est tous Bravo, venus merci. du. نحداك Morth. Après, chacun vit. حتى de غير son côté. غير الزواج ماشي للخير. Non. الزواج c'est l'envie de construire, de faire un foyer. الزوج دوك ديال تخدم للخير ناضي زوجو لك ديال تخدم للخير. Ça marche pas. Ouais, c'est le but normalement, ouais. الزواج c'est pour fonder un foyer, non, c'est voué à l'échec. Et physiquement, je suis bien, je suis normal.
Alors, donc نزرك لا فوطو خليك بيان الحمد لله بيان. المرتي بيان وي. Il y a des gens qui sont super. فوالا sportif. تغير Est-ce que tu es sportif? Bien sûr, ça. je suis sportif bien sûr. Je fais de l'athlétisme, footing et puis musculation. Donc tu es sportif, fumeur? Non, ni fumeur, je bois pas, je fume pas. Je ما خاطئ. شو مش تفرح. طب ايش مال يدخل لي والو. C'est bien. طب عشيكي. إلا قصد تضيوت. Ouais, c'est pas normal. كمل هنا يتكمل هنا. Mais je suis sportif, c'est normal. في لقد تخرع كوي. C'est bien تقصر كمان. Bêtise كي. Bien. Non, il y a pas de mal, y a pas de mal. Déjà tu fais de sport, c'est bien déjà. C'est bien pour le corps. Ah oui. انتو في خاشوخم سينيغال مي السينيغال ربحان السنغالي لا ربح 2-0. Non, c'est un 2-2. Tu vois là. 2-2. Non. 2-2 pour là maintenant, je sais pas ce que. سولفني de la Belgique. Tu es de la Belgique. بابا يبورتو ناس بخاطر نكدو نداكل وناس ولا عرض ديك الجيل ربحان ومن بعد جاي ترى جيرس كان كني ابري في صغيرة. دوك لي برولونغاسيون. هذا الماتش امسي صح. رشدت شعر رشد. Est-ce que tu es musulman? Merci gâteau bien. Est-ce que tu es musulman? Oui, تخدم مع les cœurs du jour الكل اللي عارف. Ah ouais. نخدمها خمس شي على كور دو جور. Moi, je suis pas musulman. Ni Tu n'es pas musulman. لا خلامية ها تفوق الرويمة. Merci. Maman de Wakili à chaque fois les que je pour les faire plaisir. هاكشي لا قصد 15. Les cartes du jour. Du comme ça, on va خمام. Ah ouais, quand même. Comme ça, on les cartes du jour. Non. أضعف الإيمان le cœur du jour normalement. La Belgique va gagner. Alors, هذا كان في les commentaires إذا حكوا تاخذ في الماتش بلا تولي الماتش بلا Tu es musulman de خاطئ. Non, je suis pas musulman, je suis chrétien. Chrétien. Enfin, Pratiquant ou non pratiquant? Pratiquant, ouais. À l'église tous les dimanches. Ouais. D'accord. Là, il n'y a rien. Alors, d'ailleurs, on a fini ton profil, on a le profil recherché. Ah, d'accord. À tes souhaits. مازال الماتش 2-2. Règle, alors, instruite, non, mais chez instruite, c'est pas un problème. Non. Si les chrétiens aiment chiller? Peu importe. Grâce à thé, c'est pas grave. Ouais. Musulmane. Musulmane, Non. l'âge? De quel âge à quel âge? Ok, on peut dire 25 ans, 33 ans. Émissaire 30, balek. J'ai 30. Ouais. سيباستيان تراكش كاع البريفي تو سويت تاكش البريفي. صحيح. Sérieux ou... En France, non, il n'est pas avec toi, il est là avec. Ah, ok, d'accord. Alors, tu recherches en France dans ces smalls? Ouais, c'est mieux en France. C'est pour pas créer les problèmes, les papiers, tu sais, d'avoir la guerre, apparaître le wall. On n'a pas besoin d'être juste là, les smalls. Non, mais après, tu es chrétien, ça va être compliqué. Ouais. Sportif. Ah, pourquoi? Sportive, tu t'en fous, indifférent. Est-ce que tu acceptes une femme divorcée, non, veuve avec des enfants? Divorcé, veuf, ouais. Avec un enfant, bien, enfin, mais que je suis célibataire, je préfère sans enfant. Sans
non. Être comme les enfants, ouais. Sans papier, raté d'argent non plus. Non. D'accord. Avec les papiers, ouais. Chrétien pratique, ouais, de non. Oui. D'ailleurs, Pratique modéré. حاشا l'église كنخدم دارها زعما تيكوكو oui, c'est ça. chrétien. D'ailleurs, تلقى voilà, Carême et tout. صالح. خدم دارك Non, non, jamais, non. ولكن مانيش قاعد لي كريتيان كامل. نسينا ديال لي كريتيان كامل ما تصدقش راه. راني كونسول ديوث السنة ذاك. كي شوي جويف ولا ثنا ياك با كريتيان مي دنا كان مانيش قاعد لي كريتيان ولكن مانيش قاعد لي كريتيان. سي فغي الياس غارد لي كريتيان بس كاين دوك لي كريتيان قابيله دروحي ماشي عماد لي جويف لي فام جويف enregistré et matché. ماشي هذا لي فام جويف ما كالياش Kylian, ce que je te conseille, hein. Voilà ce que tu matches. Là, tu matches. ثورة اللي ميزرمون ثورة هذا يشورنت ضمين هذاك يجرى. La religion, c'est personnel. Bah, dans un couple, ça compte, quoi. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Exact. Après, c'est pas grave, même si elle est athée, non, les bouddhistes, non, elle est d'une autre religion, pourquoi pas, ça me dérange pas. Agnostique. Je suis pour à ce que la religion c'est compatible. Ah, Elle est assez ouverte d'esprit, ah, ouais. à différences religieuses. Très, très ouverte d'esprit. Parce que dans les... Non, mais elle aime. Il y a beaucoup d'accords. Mais là, si tu es chrétien pratiquant, il vaut mieux prendre une chrétien pratiquant. Si tu es ouvert, il est bien. Ouais. C'est le chrétien de tradition, on a avec les gars. Non, mais musulmans et chrétiens, ça pose pas de problème. Ça passe, mais il y a une certaine ouverture d'esprit des deux. Bien sûr, c'est énorme. Après, là, aller بالحاج لا aller بالحاج يستنوك c'est pas la peine وذاك جمال وذاك. Et non, mais même les gens, par exemple, le gars qui tient à faire ces rituels, des Ramadan, des Yom, etc., il veut revivre avec les traditions, il faut mieux qu'il prenne une musulmane. Même s'il est ouvert d'esprit, mais il a mkhalaf vraiment bzaf. Il est acceptable. Par exemple, Ramadan, il ne va pas faire Ramadan. Mais il y a Youyous qui n'est pas musulman. Ah ouais, ben. C'est rédhibitoire. Mais là, ça me pose pareil. أتجاوز رمضان الخدمة طفلة رمضان تدرقع. Non, mais pourquoi par exemple, tu es musulman, tu es un chrétien, même s'il ne fait pas le ramadan normal, il est ouvert bien sûr. Hein. Mais le contraire, regarde qui est là quand tu fais ramadan parce que je suis musulman. لا ثورة لازم بعد c'est conflictuel. هذا من النوع تقشش elle va s'écraser le بعد un jour elle va exploser soit ça va pas marcher. C'est pour ça dès le début qu'il y a quelque chose qui est acceptable psychologiquement. Donc les قبل الجماعة اللي ما normal. Ouais, donc voilà. la nouvelle génération كاين جاش مسلم تنذاي كيسنا ماتوا. Et personne ne force l'autre, mais dans le quotidien, il faut se poser des questions fondamentales. Dans le quotidien, ça peut jouer. Dans l'éducation, ça peut jouer. Et là, oui, mais est-ce que tu acceptes, est-ce que tes enfants soient vraiment éloignés du truc religieux? Les enfants, le meilleur gagne. Ça peut marcher, mais personne ne force l'autre. Ils ne sont pas du tout portés sur la religion. Qui sont de deux religions différentes, tous les deux, ils ne sont pas très portés religion, ils s'en foutent. Ils sont la religion, c'est une part tradition qu'elle nous fait des Maulana Sinakinia. Même si c'est différent, ils s'en foutent. Et là, avec d'autres principes.
L'islam, les principes qui sont religieux. l'islam, non, les musulmans, c'est que le problème, c'est que les pratiquer, ça va pas. D'ailleurs, il y a qui dit Bela Badagui, le barbinug, l'essence, il se mérite un zif, il se mérite à faire les sous prétexte pour les couples qui ne sont pas les rochers. Alors qu'il y a quelqu'un qui est miskin, je sais pas si du Sahara, يغلي يموت. مسكين. C'est malheureux. Eh non, mais je veux dire, la religion, c'est important quand on est religieux, un tant soit peu. Et la religion, elle a une place importante dans la vie, qui va quelqu'un qui va s'intégrer. Parce que dès le début, peut-être assez prêt à faire plein de concessions, mais avec le temps, La religion, la religion. dès le وقت زين بعدين la religion qui va gagner. Mais là, قلت لي فondamental الا قلت لي الحاجه شوف لك انا كا سي لا ريسبي. Ah bah oui. alors, Elias, tu n'as pas matché. Exactement كامل les enfants après même قرن. La c'est ouverte d'esprit. Là, il faut trouver l'homme, Alors, l'homme qui va te dire on s'en fout. On s'en fout. C'est l'essentiel, il est bien élevé, il manque de rien. ouais, c'est ça. Hein. La religion, c'est un choix personnel. Ça va venir par la suite. C'est un choix personnel. Qu'est-ce que les principes là? Qu'est-ce que les principes de loyauté, le respect. تسمحي كان عرقنتي. Donc c'est bon. Il y a le match pour l'instant, mais après le game. Donc la prochaine fois, tu bombes ton torse et tu parles de toi. Ne t'excuses pas d'être ce que tu es, quelle que soit la situation d'athlète. Quelle que soit la situation, en plus tu es bien. Ouais. À parler de ton handicap, il faut pas en parler. Bien tant que c'est pas quelque chose qui influe sur ta vie. Ah oui. Qui est un fardeau dans ta vie. Du point de vue, par exemple, tu n'as pas un handicap moteur, il te faut une femme qui va accepter le fait d'être avec quelqu'un qui est en chaise roulante. Non, c'est pas ton cas. Donc n'en parle pas. Il n'y a pas au début. Une femme ouverte, une comédienne, normal. Oui, j'ai l'impression que tu le portes lourd, le fardeau, le handicap gainé. Mais non, tu devrais pas. Enfin, tu devrais juste vivre avec et l'intégrer harmonieusement dans ta vie parce que c'est des choses dont tu peux te séparer de toute façon. Donc il faut qu'elle ait une discussion doucement, sans que ce soit un fardeau pour toi. Et puis tu as d'autres qualités, et puis c'est pas la peine de. C'est pas la peine. C'est vrai que j'ai fait plein de choses j'ai plein de qualités entre ma comédie, j'ai joué au comédie. تشاهدي كوميديانك تشربوا الكومي كتشرب الكومي كتشرحها تخلي الجيمنج راح تمضي كاستيم شي ماني خليك دي بيريك لا لا وي Voilà, l'acteur. Bah oui. Ça va te faire du bien, wallah. Voir du monde, te sociabiliser, ça va te faire du bien. Ouais, c'est vrai. Avec le gaming, surtout si tu vis tout seul. C'est pas que tu vas être coupé, du monde entier, tu vas t'en. Ouais, tu vas t'en. كتقلب على casting, تلف دي casting les pairs tous les jours. Ah ouais, c'est vrai, ouais, C'est pour la Belgique. Tu as plein d'annonces au Sénégal. Tu as plein d'annonces au Sénégal. postule شو تخسر تخشيني شويه الجلد ساعه صراحه مش rien à perdre. صحيت avec plaisir. بحال l'église سويه الرشيده. Ah ouais. Dimanche, sociabilise-toi, ne te referme pas. تخليك الجيمنج. Ouais, c'est vrai. كامل يجي شو كسار في البروفيل شو كذا رجاز. كامل يتسع على نص. Je te remercie Elias. Merci pour la Belgique. Merci.
تبعغ تابوتي بارطاجي ما سال فينا سالا داس ايوا لي زامي ميرسي. يبانو سالا داس لي زامي فانسي الجيمنج اودي تروح اي كنت ماشي غير انا بيه ينفع يا با دو بروبليم هذا تسامني السلعة tu me عوالم. promets tu me promets Elias وي عوالم حق ربي حماية كاسيك ديال الشغل السلع. حالك دي الزغرة ايه تخليك كاين شنو قديك تروح تخدم حياتك في مالك ماشي. ميرسي فيديو البونور ميرسي فيديو نما. ميرسي صحيت باي باي تشاو تو فيغ نرجعو ل 5 جويي لانديبوندونس كاين ماتشي. كيف 24 هورا ديفورسي هضرنا 24 هورا ديما ماشي الماتش كونسو هضرنا 24 هورا ما ديفورسي قلت من ماتش كونسو نعم مي فوق لا كوب دي موند هاكي. علاش لا كوب لا ديال الماتش كومبيون داك تروح تخطب دايم يفوق الا خداو يوت بوبوت يوت يخدم الشكشو خروب سا كوميديان un plaisir جلس alors oui l'espoir fait vivre لماذا نحن هنا؟ واش بداية l'espoir يا لي كومونتير سحب الكاس. زريد شويه كون كون تاخر كان ان شاء الله ما ساعتين انوي خنوي من كلها كي توا لوي سي كي بلبل نروح نعطي كوم il a dit lui كونسول موا فيك خان بالبال ميرسي ليشيا ميرسي خدم عاكيك باش يدير وجود الله ما ذكر مدغليت هكا انا ويكون يعني غزدا وين اللي قال تمارين نزيك الخيط قضاري تبوص هذا كلش تبوص يضعب ساعتين صبح يا قليني عمدا وين كوني اكنا ليشيا l'espoir تروح حكيم الزوف الاول لا كي مشيتي لهذا ولا جبونس كان فيه بلبل. صافا لاباس الحمد لله الدنيا كان لاباس. انا خدت لي غوروني كان لا يكسر بونس كومونتير تماد لي جام كور دي جور اكسيتيرا. je vais me marier la Belgique est qualifiée. Ouais, 3-2. معليش يا غاضي ماني ماتش مليح ديال لافريك ديال لافريك لي بيناتي وي. ليسونسيال بون سي لي باتور je jouais aujourd'hui à la mia crise de merde c'est clair t'as décidé moi je joue pas. عندك دابا حكيم شي moi aussi je jouais pas خليك تموت دي ساموش انت تغلط زوج ساموت ما معليش ماذا بيا تقبيلي اوكي داكور سي تخمض لا صل لايف اجينر tu le connais تقارب بريزونت ديما هنا نورمالمون اي بريزونتا دي سمولت مي كلاقاي كي دافع تمنطار دي توك توك لقيت شكسا ولا شيك تيك توك ولا شيك تيك توك بون تبارطاجي دي فوتون جو سي با جو بارطاجي دي فوتون نفافخت ما سا نورمال هادشي اللي شتني وقت مرة قلنا المارياج كانت وقت مغرر نو سي وماكش من ديك عاجب قصري منك تيك توك وقت مرة قلي لايف المارياج لي لايف وقت مغرر نو سي وقت مغرر نو فماكي نو سي با سا هتخمض لا كام تكض 2007 ومعليش باسكو ثاني كراكوز ما معليش وإلا قد شرط الصابون سي نورمال يا تقز عليه الصابون ورد كيلو كاع مشكل 0.8 صابون 12 الصابون شنو وي صابون 12 هذاك الصابون 12
وتكذا قدمي والله ما والله كذا. لا 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 والكذا قدومي ولا لا 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 très mal الموسيقى شو بجيت شانتي توت سول تهضر دوينة انا الياس نورمال ما راكش Moi qui خمد كنحمد نسيا خمد الموسيقى انا تخمم دي جي بالك دي جي لي سياسة نول. شي حضرت شنو البارفان يا كونسي وخدي بغارق غاشي كيدي سو 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 أما قررت كذا قدمي. والكذا قدومي ولا لا لا الصابون 12 هذا ناخذ لا شونسون الصابون 12 هي اون اتوندون صافا 16 شد المصباح. ازول ولاش لا كامل غوري ها ليش هذا تنشجعك لانفيتاسيون اوكي كامل كيخص ثورة ما سونجستري فوالا عطيه ما كم تونجستري. كيخدم اكسبتي اونجستري. اورجستري اوكي هذه بوست كافي فوالا والد انتو غلا كونفيرمي اي سي بون سوشي والو صايي سي بون صحي لا تعني فوق سي بون الوغ اسمك حكيم je gardais des messages à Hakim, je pense pas. يصوب. صوب لك عاود لافيتاسيون حكيمة دالي عاود لافيتاسيون زاد نخمل عونيا ما رشت هذيك كيف كاين اذا ما عرض راح تصا بونوي في الليل. جامي تقيم الكونسول كيف نروح هاك لا يروح مصطفى روح هناك حاجة تدي قيمة ولادي ضبرت نسلان في السرويل قاعد التصويرة تكشار ولادي ضبرت نسلان عيد مساج حكيم عيد مساج قاعدة تصويرة تقول ما كانت شي تصويرس شحال قصنا قاتل تحلي الزوج انت واقف. عطينا لا ميساج صغار Garder des messages. Ok, attends. Non, privé, je ne sais pas. Privé, bien sûr. C'est bien, non? لكني En privé. لا لومبيونس الملكة حاجة oui, c'est bon, Hakim. دوني تارك ونفاق عشارنا ويدنا سوى ترداش تلقفان
يا بلبل قين كان داير نروحو كيك نفتكر. ماشي كاش روح مكان. روح حكيم. J'ai regardé ton profil. وين راح نصافي ساعة تسيقي لابيل. مي قمت فيك نغا باش تسيقي. Ils m'ont le 8, le 1er août 2021. 1er août 2021. En fait, c'était un artiste. Donc, quand je l'ai si j'ose dire, les initiés de la musique kabyle. Vraiment les anciens qui sont. ما كاينش قارن. قرن شريفة ووليس. شريفة وغليش. شريفة ووليس oui. En 2018 خلص l'hommage de Fgaïeth. الراديو نفقيه الراديو سومان خلص l'hommage. رجل كان رجل وليشك لعنيه ما غاش. مثل ووليس نكيا. مثل وغليش انت الجهة شميني. شميني مسقوق هكايا. ثبت مسقوق. مسقوق ضيفان. نعم. داكور. سي. سي بون. لا فامي وعبد الدو. Ouais. معنا تتصدقوا معنا يمدكل كير زاكي قارن داين كي نسيد عشا كان سنا ضيفان سنا كلشي. تتصدقوا ما كاين الباهي مسقوق تتصدق. سنا الباهي. قديكوا معايا. اونشونتي. ديجا مي قمت رشيد رحمن ولا رشيد باشكار ديني لي. وي. كلشي باش كيخلينا اكزيكتومون باسكو البروجون تاع المانيو خدم اكتيباز اكزيكتومون. بون مسقوق مي خدم اكتيباز اكتوالمون. داكور. سي ساعة 3 ans. واحد مسكين دقيقة. أثوغليس. أقلا فوالا. أثوغليس 06 وكاع. 06 نيس. سيدي عايش شنو؟ سيدي عايش مساون تدارت. العمري 33. 33 ans oui. قربت 33 ans bientôt. كان 2 mois. 33 bien fraîche. لو طون يدنا في 33. نعم. لو طون يدنا في 33. قرض كان 2 mois. لو طون يدنا في 33. كنخدم 33 سولا. Jamais marié, ça va les enfants. Non, jamais. Je suis plombé chauffagiste. خدم على plomberie chauffage. Universitaire. ماشي universitaire. نو غير سي بروميير راس يعني مش شغل عربيه مي سي بروميير راس. بروميير راس صافا ان بون نيفو. صافا ماشي حاجه. صداش بيك صداش كتبدا تشدي برويت ملي انا عبد ولا شوف. بقول شحال تصدق. الزوله امل. سي غامتر 85. نسيتي الخميس ناضي الجمعة ناضي الجمعة وزوارينوتي ديك في غارت زعما تسولها بنتي نكتب بليس على ميوزيك وماتشي شحال قلت نخدم دونك الزغط وحدك ناكل ديما ولا نيت بور لانستون الزغط ديما ولا نيو مي التهيئ ديما ولا تبنو اخا وحدي وي تيدي ما تيداو داك بس كاين دون 5 ans 5 ans لا 5 ans لا maximum 2 ans maximum oui même regarde maximum 2 ans oui même regarde تقرا على سكواس مي maximum مع ماي tu veux une femme qui travaille نغ خاطر travaille mais là كاين ماشي في لي سوسيال كنقارن زيكنيا تشوف 8000 دينار ولا 10000 دينار ما كاينش منها مي ما ثغرا تجي تقرا على قيمة خام كومان ماشي ثغرا بلي كتفوت الحاجة ومن بعد تكون خاطر تكمل ما تخدمش هاد سي امور داكوغ مثلا بر وفالي ندير دوايا ديك الشيء tu préfères يوتيك خدم لنا لا franchement qu'est-ce que tu veux دخل بوليك oui d'une manière vraiment une femme qui travaille pourquoi pas oui voilà on va dire oui sportif La fonction publique. Je suis pas sportif non je suis pas sportif دخل
وي تكيفة. 16. رارمون. اوكازيونيل. رارمون الشمع. رارمون كاريمون. Une fois par 2 mois, là, 3 mois, je prends سي 3 4 اوكازيونيل. On peut dire rarement. ماشي occasionnel, carrément. ماشي كاين دو فوا بار جور. هذا oh là là. الشمع. Non, je fume غير خاطر. Je ne fume pas. Je ne fume pas. Je ne fume pas. Non. C'est Je pratiquant, dis- non, mais je suis pratiquant. Islam. Il faut répondre là. Est-ce que tu es pratiquant? Non, je suis pas musulman. Tu es pas musulman, d'accord. Tu es chouk. Chrétien? Moi, je suis athée. Athée? Alors, athée, guir, je crois que ça n'a aucune pratique religieuse. D'accord? Je suis aucune politique religieuse. Mais laisse-moi zouj. Dans ce cas, tu m'as fait un khata. Si elle est musulmane, je suis d'accord, mais pas rigoriste. Moi, je suis pas salafiste. Mais Si elle est qui est-ce musulmane, que tu m'as fait un voilà? c'est normal. Eh, classe, donc tu es musulman. Non, Bah, pratiquant. ok, on va dire musulman. Eh, parce que bah, dire je suis pas musulman, ça veut dire niet. J'ai compris. Non, non, je respecte tout le monde. Eh, Personnellement, je suis athée, mais تحضر الفاتحة تصير مسلمان. Ne serait-ce que تقيقني. معليش. تقيقني كنقولش الزوج. Même plus que ça. Je dis la ilaha illallah Rasulullah, je dis tout. قرر كلش. Musulman non pratiquant كانوا خلاص تزمضار C'est pas هذاك. grave. C'est pas Déjà grave. C'est beaucoup pas déjà grave. des smots. C'est pas grave. تزمضار déjà ضاطاس. كاين واحد يدير جويف نحكي لك كي بعض خارج mais ديال non, اسمه الضرار. Voilà, d'accord, moi, c'est tout. Voilà. كي مثل ديك لاقا دينيغ نواس يدير شوي جويف. تي بازا جويف نتي بازا. Non, ولا la قبيلة. تزمضار كان. هاكي كان نعم. يدير هاكي كيدير تزمضار كان. وتزمغارة، non, تزمغارة. Est-ce que tu... Vraiment aussi grave, non, tu t'en fous. غاش تغرى، non, c'est pas un problème. Juste كان à condition ماشي comme je dis ما تخدم. Je suis d'accord, mais à condition ماشي comment dirais-je ماشي تخدم pour 8000 دينار ولا 10000 دينار. Le fait أنت juste ترونسبور نقلة أنا حتى ما كاش منها. ولا شو نيفو على 500 دينار تمارا الجار. فهمتي؟ نو والله يشتاقش من 8000 دينار شحال ما تحوج يسدس. شحال لاج تبغي؟ pas jeune. Ça veut dire, je veux dire 25 ans et plus. Non, 27 ans et plus, carrément. 27 ans ما J'ai 32. 33 ans bientôt, hein. Voilà. 27 à 32. Donc on va dire 98, ماذا c'est normal. Mais 2004 كويس خاطي ما كاش منها. تقبايلي 98. جابنا. خاطي هذا. est différent. Jamais marié que la قتيلة مش تشيني. ماذا بيا c'est normal. سي بون ان ماتش روح هذه الشيخ مات الموسيقى وماتشي تتخمض مويا ستيك. دي جيليسيا. سلازها. ايش ولاش راح ديسباري. malheureusement. إذا كنت عجيبه غير أنا. قليندا شو قثرها هذا شو يتبع ما ولا نخدم ايه خمس دقايق قال خمس دقايق يجيكم ماتش زقدي ناس رجو سي با المومون سي باش خدمتي سي المومون ميوزيك قال نفرو. سا مارش با. نفور ايه. لا نفور اونجستري ماتشي بلا ما تخمس الموسيقى.
Ça match? Ça match pas. Match avec Kios, mais non. Je viens de la dématcher, je vais voir comment que ça s'est passé la ferme. اه سي بدنا ولاقي راح صير على دي ماتش كوس جو انا ولاقي مثلا غادي سموت. مي ياخد مزيان ولا شغل شوز. En attendant, entre ma chanson préférée. Vas-y, régale-nous. لباس ولا وينك من وين يا اللي قارق ضايق في الورد فراغ لباس ولا وينك من وين هلاني قارق ضايق في الورد لباس النير فديك تروح فيه اللي بيديك سيكا سكري فشري لباس النير L'idée qui est belle, belle. Mais c'est ce qu'elle dit, comment. اللي بيديك سيكا سكري فشري يا روحي يدوس يويك يزايوني يقول عيد الصوري ذكم الصوري وينك موال في الورد تسوي توهي غتشوف وشيو ديمي ثقلا ديك فراغي ما تقونيو ولك فيرا توهي غتشوف وشيو ديمي ثقلا ديك فراغي ما تقونيو ولك فيرا تبدر ولا نيو تبغي تروح ما حوشتيو اي وينك من وين في الورد سكين لباس يوفي كل ديبان يروي الفلين يجاب الوحش القايان يخنقيه لباس يوفي كل ديبان يروي الفلين يجاب الوحش القايان يخنقيه بغي بالسويدان إذا ما ياوي ورد تبريغي ورفان أمس وينك مويل في الورد سوي احنا مشاغل الشيطان ومن نشفو كليفات نتساهل سان موالي ولو نتونس نمصاد الشيطان ومن نشفو كليفات نتساهل سان موالي ولو نتونس حس واحد منك وحدي والسلف Merci, Kanchi. ثبت انا نتشالي لبن حزن وينك من وين في الورد سلام وينك من وين
فالورد تبان وينك موال فالورد تبان وينك موال ألاقي كارت باين فالورد تبان ميرسي. Merci. Merci à toi. لكن في الجمتة سمعتش ضل حكيم pour l'instant mais كنقارد نتماشي تاقيا ما يوصل نمشي فيك على الغور ماركتين نشجع ديريكت. D'accord. T'as pu partager شجع partager اللايف un maximum ماك دارين لي بروفيل. إلا غتبارطاجي. Merci حكيم merci. Merci. Merci pour ta confiance. هذا وقد غلب بحر عديدو لو كانت صرا الحلالي لا يفوز عينك النور تتصور حصولي يتصور ورث زمير غارت صفران ولا البحر Belle, c'était quoi ta chanson? كان خراب داخل كان يبقى يشوف الحياة بقصرها يتشور الشودي زيار يتشور الشودي زيار إلو كان يتكركر هديك في الليل عدان هديك في الليل عدان لم يتم الوحدة 10. نعديها. ماشي. فكانش كاع نيميرو التليفون كاع نعديها. Parce que si je le fais pas في خدمة ويقولك اسمها تشغل على الأورديناتور باش نريقلاك سوا الحاجة تريقلا كي باش اسمها الفاس نقيمة غاس نقيمة القعدة واحد الساعة نقلق نروحها نقيمة على الأورديناتور تخمر عندك ça va me bouffer encore plus de temps. Je préfère le faire pendant que je suis en live comme ça va pas empiéter sur ma vie sinon ça va être trop. Alors on a envoyé le numéro donc à l'espoir. Oui, bonsoir. Bah c'est même ça va? Ça va, alhamdoulilah. Je regardais de l'annonce non? C'est que tu m'écris, je ferai là, oui, l'affiche. Mais اسمح لي je regardais la photo. Je regardais les photos? Oui, une photo, oui. اوكي خما ولا فيش مازال كان سمعت شي ضربة من شكا ميساج تبدا تهضر تسقل لينا من شويه من غلاق كاين تولا نغلق في حانوت تصاين صوب الريدو تفوك شاكولا Les agents de sécurité حنا عيني مغارناكي. Ok, bon, sur ces belles paroles, on va arrêter. زاد شفت تبريباري على 270 c'est bien déjà. C'est bien, زين محطة استنى تبريباري لا شانسون بقى على خير مقلتة. ولا ما تغنيغ تيطي ورطاق. تقول لا شانسون بريفيري مبلبل. غير متشرة تدينا. لا شانسون بريفيري مبلبل ولا ما تغنيغ تيطي ورطاق. depuis سقرف كي دمت خما لا شانسون تبغي تدور Youssef, de nationalité marocaine et résident à Lyon, en France, âge 36 ans, mécanicien automobile. Ça y est, ما يعمرها دار. دما ان شاء الله. وجهت ما تشوف قبيلين لكن بعد عندنا ماروكين. استنى في الفيلم
اش كان ماتشي كيستيليا Il dit Sia, merci. Francis, belle, belle, Kinza, merci beaucoup. L'espoir, merci à l'espoir, mes douleurs. هذه تتخسر بخير. تسدت المكتوب في التفاف. Bella Bed, merci pour le suivi. Le petit cœur à Guinée d'Arlington, merci. Donc, c'est des habits coquelicots, merci. Bonne nuit, Flaouin. Hanoui d'Aql Ramadan. Kabyle de Montréal. Le frangin. J'habite de Montréal. Elle fait il est reparti. Merci. Merci. On a plus de filles de première nord. C'est une Inch'Allah. Ciao, ciao aussi. Bien sûr. Voilà. Je vois pas tout le monde. Des fois, je vois pas tout le monde. En tout cas, c'est merci. Bonne nuit, Flaouin. Bonne nuit, Tofek. Bonne nuit, Licia. bonne nuit tout le monde bonne nuit Célia on est bien bonne nuit tout le monde نشرو Mais là, après c'est son choix. Hein, Ah, bien sûr, je comprends, je voilà. comprends. Voilà, en fait, c'est son Et du choix. coup, en tout cas, oui. Mais je le sens bien. Tous les deux, je le sens bien. Ah bah, en tout cas, c'est gentil de ta part, Célina, et moi, je t'aime beaucoup aussi, je t'apprécie beaucoup. Ah, moi aussi. Je vous apprécie. Ok, moi aussi, je vous apprécie vous tous maintenant, j'ai compris. Ah ouais, tu nous as... Ah, mais toi, on t'apprécie, hein, on t'apprécie. Mais oui, Hein, y a parce que pas si de je t'appréciais souci, pas, hein. tu ne monterais pas sur mon live, Yacine. Ah, exactement. Hein. Sinon, tu serais pas là. Hein. Comme Sam, même s'il n'arrête pas de gueuler, Sam. N'est-ce pas, Sam? Ah, c'est bon, j'ai arrêté, c'est bon. Ouais. C'est bon. Je deviens Je te très, l'ai très dit calme. plusieurs Quand fois. je te vois, quand je te vois et tu me parles, je deviens très, très calme. Wallah. Ça va. Quand je vois tes yeux, je Ça suis va, alors. amoureux. Continue comme ça. J'aime bien quand tu es respectueux comme ça. J'aime pas quand tu es. Bien sûr, je suis respectueux. Ouais, Yacine. Mais des fois, je deviens en colère, mais pardon. Pourquoi tu deviens en colère? Parce que le mec, là, Yacine, il m'a rendu fou hier. Qu'est-ce Voilà, que- quand on parlait, c'est bon, c'est bon. C'est bon, Je merci. t'ai rien dit, Wallah. j'ai fait quoi? Je sais, Yacine, c'est pas grave, mon frère, c'est pas grave. C'est moi qui Hier, suis venu en c'était colère hier, sans que je me aujourd'hui, remarque. Oui, Yacine, tu voulais me dire quoi, Yacine? Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il m'avait dit. Franchement, j'ai Rien, rien dit hier. rien, mes frères, vous êtes mes frères, Wallah. Rien. Non, y a rien, on est là dans la bonne humeur, les gars. Yacine, tout le monde. Hier, Oui. On c'était dit hier. faux, Et aujourd'hui, c'est un autre jour. Yasmine. C'est bon, c'est bon. Célina, Yasmine, ok. Pas de Tu veux pas problème, que je te les touche, moi, les vas-y, cheveux vas-y. En plus, c'était pas hier, c'était avant-hier. De toute façon, les femmes, de toute façon, parlait sur on sait que les femmes, ils ont un bon mémoire par rapport aux hommes. Je sais. Tatouage. Moi aussi, je suis tatoué. T'es tatoué? Ouais. C'est bien. C'est bien, Yacine. Hein? Pas Yacine. C'est pas moi. Ça, c'est Sam, c'est Sam. C'est moi, Ah c'est non, moi. c'est Sam, c'est vrai. Ouais. T'as Je la me rappelle pas Yacine, je m'appelle Aladdin. Moi aussi, je vais faire un tatouage, là. Avec le temps, je vais faire un tatouage. Toi, tu vas faire un tatouage, Taki? Ouais, avec le temps. Avec le temps. Avec le temps. Genre avec le temps, quoi, pas maintenant. Avec le temps, tout ça va. Mais j'aimerais bien faire un tatouage en commun avec elle. Célina, la chanteuse du Ah live. oui, c'est des jolis tatouages, ça, oui. Mais il faut pas se tromper, par contre. Parce qu'après, c'est à vie, c'est problématique. Tu vois. Non, mais en commun, ça peut être la même chose dans le même endroit aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Même Ça endroit, peut être même endroit, sur le même endroit, la même chose. ça veut dire quoi? Voilà. Même endroit, ça veut dire quoi? Même endroit, ça veut Par dire exemple, deux au poignet, du même côté du poignet, la même chose, le même dessin, le même, tu vois. Ou alors, je sais pas moi, un mot qui Pour la commence cheville. et l'autre, il a le mot qui se termine, tu vois, une phrase et l'autre, il a la fin, ou tu vois, des choses comme ça. Voilà. C'est ça, un tatouage en commun. Ça serait beau, ça. J'ai un petit. J'aime bien, moi. Moi, franchement, Rien à signaler. j'ai un petit. Et si je fais ça, ça sera mon premier J'ai un tatouage. petit, moi. Moi, j'ai un petit tatouage, mais. Parlez pas tous en même temps. Laisse finir Taki, après tu parleras, Yacine. Vas-y, Taki.
Je te dis, et si je ferais ça, ça serait mon premier tatouage. Ah ouais, t'en as pas de tatouage? Non. D'accord. Après, quand Mais tu commences, tu finis par. mais j'aime trop, tu as vu les tatouages sur les autres. C'est une dinguerie. Ouais, c'est joli. Moi, je trouve ça, c'est beau. Surtout sur une femme, sur le corps d'une femme, je trouve ça beau. Ça Moi, donne envie. j'aime sur un homme. Moi, je trouve ça beau. Ça part en haut du bras, que ça fait pas jusqu'en bas du bras. Allez hop, maintenant, Il a trop tard qu'il fallait que tu fasses. Et maintenant, t'as du travail à faire là. Ah non, pas du tout. Pas du tout, frérot. Je suis bien comme je suis. Dans mon bras. Justice aveugle. Une femme avec la bande. Une quoi? Une femme avec les bandes aux yeux. La bande aux yeux. Sur les yeux, une bande, là. Elle ne voit pas. C'est la Ah, mais justice. toi, c'est ce que t'as comme tatouage? Ouais. D'accord, ok. Justice aveugle. D'accord. Ouais. Moi, j'ai un petit, mais j'ai galéré. Je l'ai fait, ça fait longtemps. Ça fait 17 ans que j'ai fait ce tatouage, mais ça va. Moi, Il est mon petit, petit frère, ça va. mon petit frère, il a un tatouage en commun avec sa femme. Ça fait 2 ans, ils sont ensemble. Et elle a son prénom marqué en arabe sur le cou. Ah, c'est joli, ouais. Ouais. C'est joli. Moi, la seule chose que j'ai, c'est mes enfants. Tu as raison. Moi, c'est mes enfants.